Ya malo lava toi fu Manuia lange ma pa io sa mo mai foi ile nei tu lao le fiafi America nei malo lava le fu lau ya ile nei va yaso ya me se foi nei yaso e se tatou fenga ai ma nga luenga pe ona masani ai ya mal tau singa fo yo matua fa nau ya malo le soi fu Manuia ya tu uma ya tafi ya mi fo ila auto sina mai ne ya fiafi ya wa le tato a wifi atasi mo le sunga le fa fenga ya sepulona tanvasa ya ono tulanga fo yo fa lave ainga ne ya fiafi ya ya tato amatalia pe ya tato tamfainga ne ya fiafi ise talo e pe ona masani ai Mātou langona le anganga o le whaafetai i le nei aso lo mātou matai sile le langi. Langona le anganga o le whaafetai ai wae e ui lava o na mātou whengai ai ma lui ese o le nei o langa. O mātou langona pēr le pai mai o lo wanganga i le aso ma le aso e te le tu ula fo ina i mātou. Mātou whaafetai ala ua fio le atua i lo tau singa malu ya te i mātou e o mātou tamā matina mātutua ia ma i mātou uma lava se i o lava i o mātou whanau i ngā luenga lo o mātou whengai ai pēr ia mai se o onga lo whengai ai pēr ma whanau le mātou tatalo le nei afi ia mātou ia e a waifa atasi ma i mātou uma lava mai se fo i le nei polo kalame le whaatonu mai se foi le sunga i le whengainga mātou le maua se maaftanga i le nei afiafi ia ono le ao pongsa o ufitia ai foia a inga o le tina po o le whaltua i le nei vaitau mantua i o mātou talosanga ia le whaltua ma le a inga ia mai se le sunga i le whawhengainga talo le atua mai ase whamanuanga o lau fio ina ia mātou whai ai ma ia le nei tau mwhainga ma mātou ia maua ai se vi inga o lau fio mātou talanoa ma whaasoa whamatala atili e lau fio o mātou manatu ma o mātou mawhauwhaunga ina ia manino ina ia sao matonu ia le tau mwhainga ia atili maua ai se vi inga o lau fio e Manuia ai o mātou tau mwhainga i le nei afi. O alava ni se mani a leu lau whanau le atua. Ia tuina atu i o luma le tau sanga i maangalu. I mātou uma lava i le toto na whamalingina i lungon sa tau o Yesu Kariso le li whaola. Amene. Samoa talu mai na fea na o tatou loa ai lona file mu
Au tatou iai le nei a fiafi ia o le whauawina fo i o le tautua lau tiu whonga o le tai au fau mana na porkala masani o le taulogologo. Ua whaiva ese fo no pepe le nei a fiafi i lau tau tangatanga i mai ma lau tau sirisira mai ia o lea ua mātou rua marasunga le whawhiangainga ia Pausa Thompson ia o le whawhiangainga taulangi ia o loo ia tausia le karesia i Dominguez i Compton. Ia tia uleava ma le whaalalo ia e whairoa tuai le sunga i le au auna a le tua ia ua whaele le lava e tautuaina lo tō pa ia ma lo tō malu i le nei tū la fiafi. Ona whapele ma sa mātou tala ia o maia i langi i o e manu te le atu inai titi mo tautua ma le au nanga nei ina ia mawhai o na whaawau pēa a o ni whaiwa se tautua mo o e Samoa. Ia e a fua mai lava i le sia so sa se ia pa ia le sia so sa. E toa ngau lava mausange le tautua. Ia e wha moe moe i le tua e na te au mai alon tamau ainga i mawhauwhaunga. Le loto sili le nganga. Ia e mawhai ai o no mātou tautuaina lo tau pa ia ma lo tau mamalu Samoa. Ia mai a ia se tala whawhilua ai. Ia e na tuaturu lewa noe le sungan whawhenginga tō lau se mamta upu o le nei aso ai pio na whai atu whai iu a leo masu whatau waa whai mawhonga tau mori mori le sungan whawhenginga ia e mate whatalofa tuai i lo tō pa ia ma lo tō mamalu Samoa ia fua mai lava i maunga tele se ia pa ia tupu mai e o le atunuu ia o tupulanga talavou e mai se fo ia tatu whana wiki tai nane fo i le whita whaafofonga le au whaingarunga tutofi a le atua i so o se whata whaitaulanga le ngata i lea ia o le tāpua inga mau a lau ao sina sina lo tō tui mai i o le munipanga ia ma ula le mulila ia se i o tātu tāpua ia whaiva o le nei aso ia o le maa whatalofa lea Samoa ia e alo maia ia te lea mai ia o tu natu le lava noe le sunga i le whawhengainga. Ia te whatalofa atu ia ia lau mai moa mai le nei a fiafi whaafitai ia o tātou maua fo i le nei a wanoa tātou te whaasoa ai i se mataupu tāua tele e peo na tofaina mo le nei i tu la ua pe tolu i o le tātou polokalame ia o le tātou mataupu le nei a fiafi mo lātou sa a wai whaatasi le vai aso mawai sa talanoina e mātou nei e matātou uma. Ia tu langa leo le anga nuu ma le o le wha Samoa ma le wha matai. A o lona sota inga e to tonu o le lotu Samoa. Wa iai la se manatu le nei a fiafi. E iai le vaenga tau e tau na tātou wha soa ma taltanoa iai. I le tulanga fo i o le porkiki. Politics and church, the church politics and government. Yeah, mal government. O le sota inga la le government politics. Mal porkiki le tonu lotu. Awai. Ile mfaiona tatu fape. Ya na le malo po le government. E ia nei mea porkiki. O mal tua ia mal silfia foi. O porkiki la vai la tona mata tonu lotu. Mai le vaitau o loma. Ia na mata mai ia le tulanga o vai ese o manatu I tonu lava o le lotu latou. So it is e tau atele le mtaupu le porkiki. Ia ma le lotu. O le nei afiafi. Na ona vatu pe o se history ia na wa sila fia fo il to tele ia le tau fo il le history e le mfaiona total no il politics ma le lotu e au no ma le history
e to tonu lava o le taltonunga le tātou ia mo tātou ia kerisiano. It's part of the history of the lotu ia le politics. Mata mai ia le vaitaua a loma. Ia i le centuri e wha. That was around the 4th century BCE. Il taimi lea na woman whanau mai Yesu. Maybe about lua se lau mon tupu tausanga on il vai tauna ia loma. O se atunu o se malo. Na tumu i mo taltonunga ese peila tātou sa mua na mua. Ele taunu watu le. Ese ia tua. It's very polytheistic. Le taltonunga le o le auloma. Ona tulai mai leo o le pule leo o Constantine. O le tangata loma o le tai loma o le Empire of Rome. O ia lea na mata na au mai tutonu le taltonunga whakerisiano. E tutonu o le he use le Christianity i lona benefit. Benefit ai ia. Awa ia na vai. E ele benefit o mele e tasila tua. E pe o le tāua na wa au mai ai e Constantine le lotu. Le taltonunga le whakerisiano. Awa a tasila tua. E tau fo na tasil tangata le fo e fai masui o le tua. O Constantine la o le pope mua le lotu. Na vai Constantine, so he adopted Christianity for himself. Politicize el tamalo le taltonunga whakerisiano. Il tala masani leo le ausue. Na le true Christianity ai o le movement leo Yesu il vai taune na adopta il malo le taltonunga leo o le whakerisiano. O mai ai il vai taune. This is where we're at il taimini nei. Ele mfaila na separated datou le politics of the government. My politics o le lotu. Tatou vava ai fo i so se malo lavo le nei lalulangi. Ele mafa ia le religion specific. Tatou oi malo oi i fe fo i alapi i monu i oi po ai kupito Islam o le taltonunga lava leo tangata umai o le malo o voi il malo nei America ia ai longa o long fankale o le Christianity Christianity ale a fia preskenge e peio o le Christianae e tauna ngai e mawel malo ile tulanga le Pepe fuida mele ye ngi Trump also Trump ko kongo o lotu kirsiano ia wa sa ka ko fa longo o kirsiano nge ka ia lue alu palo ka ile kulango le o preskenge o America so ina ia malama le am kangol ka ko program there's no separation is ya longo fa va ngai kongo malo but ta total no politics government and church politics go hand in hand. Manuia tam ta uponi yaso no sunga da fenga ia pi fu falungo ona le labai pi tam faiata to separate maile le porkiki mai de lotu ia pi le Manuia le ta puas o ta pena ia la sunga yo mo de la silafia e ta tu atunu yo e le leia le sapelu lisilima ia matus pa ia lisi lima no le tilo me vaenga ia faftai o no winga la i le saunoanga la sunga ia se manto watu le api o na watu le history sa mo le taute a mata le history ia tatu o no winga la por kiki ai ele se me foni ele se me foni ole it's part of the world history ele se me fo
Ele fo ia tātou ia Samoa, ai le tau nu atu. Nei tau o le vana ia. O le vana ia le politics. E se fo ai ngā tupu ma, there was always politics. E mea ane o tātou ma fo e fo mai nei ia le mea o le politiki. No, it's always been a part of tātou le life. Life ai o tangata Samoa, ma so se tangata lava ia. So se atu nu lava. But even a tātou alu tele tu tuspa ia Yesu. Ia le sile tangata matua political. Lucia por kiki. Ele o mar lama la o tulanga le ia awane ia Yesu ia le a tātou tal no el por kiki. Ia wane tātou tal no ia Yesu wa esa Yesu ia ese poki fa le ele kalfe ngai melanga mal kuspa ia. A tātou va ia Yesu ia o se tangata sa matua te lava ele ngata itu la fono le malu. A o la tau sa fai matai tai fo o le tantonunga fa e peru le na tau. A wa le o tansa. Jesus was a Jew. He was not a Christian. O Yesu ele se Christian. O le tangata yutaia. Wana o maia se va ainga fau le fa yutaia. Mela na ino ele to tele o taia pelo au fe sai. Ele fengo fie. Ele fengo fie. O le taimi foi la na sa o Yesu lo langi fe tau ia matupu tele le. E tele tupu. A wa taimi na wa e mala mai to tele o tatu. E lalo le va ainga o Roma. We have in Meleta o mo puppet kingdoms. Puppet emperors. E tato level fa Samuel melon puppet. Yo ka Manuia o fatangata mo meta aro. Yo o kupulanga ka minga ya e pe. O ka mo fa ka e ka aloa ia au Roma. Ia pa wan me e la ko ke yai e le ngofanga le o kupu. A o fa ko nga uma sa mai lunga o ya Roma. O le context nga le vai tauna o Yesu. Mena na challenge ai Yesu il to tele peila o fo yo o pilako ya le o Herota le sile puppet king pero temi tonu ana sa Yesu temi o letari o Herota yo o temi ana na fio mai ai it was a very o se temi fainta wa ata total no il vai tauna na fio mai ia Yesu. Wa uma nele ile history lava o Israelu. O se atu no usa matua pupunga tia se tia lava ila to ilalo e tele o malo ese. Mata mai lava ai kupito sau Papelonia, sau ia Persia, sau Asuria, Maisia, tunu lela wo le vai tau Roma sau ia Alsana Sili. Io Alsana Sili mo so ela io le Roma la ia o le Greco-Roman. So le taimina na fio mai Yesu was wa over male I want to say e lua fe tausanga talo na fa pe ia Israel always e pule mai ia malo tele ia Israel tu sala le tao foi numero mai le lua fe lus furune pe afu ai de kan numero foi amata me 0 luma centuri ai pe a matamalisiro lunga a o tu atu la pore tilamo tilamo e pe a mata e lunga ya te va mal laman mena Manuia ole vai tau ne tato wola ai nei e ta ole CE fa liliu o common era common era e masa ni na e ele isi fa aliliunga in the year of our Lord. Ole au Cristiano la na patolo vai taune. Before le fa nau mai o Yesu. E taula termina le BCE. Before the Christ area. Ia le ta o tatou tilamo. Ole history vai tauna. It works backwards. Tatou la le walu termine walu ngai luma. Tau sanga mua PCE lua tolu lewo tato lua afe lua sfulu centuri lua tasi ni uta ole mea na
i le tila mola, PCE. E pe a mata mai a tau o le, mantua tātou e a mata to inga mawhauwhaunga le i vai tausanga ma unga tupulanga a mata mai le meleta o le civilization. E pe o nei nā e whai tau e tangata ia tausanga. Ia tātou talanoa la ia ai kupito. O le tātou te talanoa po o le lua afe, lima se lau tila mo, se taimi whapena, po le lua afe fitu se lau tila mo. Saua i lalo ia Papelonia. Whaarunga i lalo ngumena. Alu lalo. E le alu i lunga la, e alu i lalo ai i le tas. To ia matala i le whanau mai o Yesu. Alu i lunga i le tas. E pia o ngafa fu i a luka ma te o le sia mata tu lalo le sia mata mai lunga. Manuia o taua ona o le topic o le tamta o pula sunga le whengainga o le comment politics ma le church politics. E le lea ona manino langa le pia ta vavai a tangata. I ese por kiki, ese le lotu. E whapea fo iniso le ese aua le aua parua whaatasi mea aua tua whaatasi whangu ta ei. Ai le leina manino. La sau whaamara maramanga a tili o tangata ni Constantine. Lea manatu nisi o ia leo lena su ia le ka lena ma tele mau me se nisi e ka le sia pi o le whapea o i o loma lena su ia le tele o mele. La sau... Well... E se mata ua tangata. Tala anga ia o le au kewsiano. A me se le taltonunga le au pope. E pe o nai na ana whaavai mai uma taltonunga wha kewsiano ia. Nā fo umasani to te leo tātou. O le pope a ia na alua ia se i tau le sentu ia se furuma le lima ia. Lea na alua lea na sawa ele tu lai mai e tangata leo makingi luke. Lea taua le Protestant Church. Protest, making you look at. Il look poppy. Po le ame. Al patele tu mano. Al paquete, al kaka ol kama voi on kapsi sit. Po ia o ia fa li winal po ia. O siamani. O tamalo siamani. So ol ta wala ol mele ya Constantine. Su ya to Constantine le religion. Pe la se fa ta inga. Le aluatu le o whakewsiano ia tātou i o Samoa. It's the same thing. Na tupu fo ia loma. Na wa loma sa whai ma pule lalangi ato. I nā vai tingi. So, a whai wa suye e Constantine, na suye Constantine le taltonunga. It was mandatory. O se tulanga le suinga le sa wha malo sia le malo. E ana o atua ia tunu i Afrika sa lalo le pule anga o Roma ma tunu lalulangi. Mena was spread le Christianity lalulangi. Na whaifa tu la fono te malo. Tu sa le taimi na o laia Roma le paua. Le marsianga. So te tonfu la fai to toa le lalulangi atua. Vave ai na alu le tala. Ona. And then na vea fo il fa kewisiano na fa ofi mai isi to telo isi to inga manatu. So e ta ua lai lo mafono sunga le whenginga o no leta te lungo le meo por kiki fa al malo ma por kiki fa al karesia. O lona winga i la utau pue atu. E peise vehicle peise ta vale afi le whangaina le por kiki fa al karesia na vave o fa al malo na vave fo ina alu do tala le pe la so le sa le analysis la because na utato masani o aso ne utato manatu ma faule il taltonunga fa kewsiano o le me e voluntary e faia ele lotto 48 no ele o le vai tauna ele na me voluntary ele kewsiano ele suilo taltonunga il taltonunga al malo e me tupu lo ainga mo mai fenga ta fu nalu esse il context o termina fa matua i fa malo sia me le sa waile le vai taule le conquest me le fa colonie mata mai al lot sa wa lot fa tale atola la
Pe ila le o atu le mid Pacifica. Pe o le ua kau vice versa le mea ua le o toe wha moe la le kare sia i le wha porkiki wha malo. E pi tauna vai atu wha le porkiki wha malo nga i le porkiki wha lotu. E tau peo no wha tasi po le ase. Well, ese mela le fia wha manino pea. Ese politics. Politics fa le malo, government politics. Porkiki ai ko kongo le li o lava o le kalesia ala ko politics. But ile history ai o lalulangi. These things have never been separate. O fa atasia le inga porkiki. Me se foi a pe akalango le history ai ya loma. I don't think mo lava ia. O me foi na lo ia pe tato ni vai tau porkiki sa. Se tau se ana u tala no ala sunga ne fe. O le te ngalu e tau fa uma lau fa fo mai. La PhD. Le a se lu i ati o e ai fa le o onga se ngai mamengi fa porkiki tono nei tunu tono kolisi o universite o abeide e lau senga fa fo mai ma lau tilo i tu tar fa solo picto nei lenta amata mai ai e ai se afianga o lu tam faisa ili i tu inga tu lang fa pe. Well, ese le pena tala no atu. Il church politics mal government politics. Ai pe le mele tem fa ia lo uni tangata tu langol sa iling awale. O le concentration le fa ile fo mai o le philosophie mal fiolki. O le mta sili mal philosophie. O mela le wa fatau ai e fa ngala ya ule le mea na sa wa sa mo na mo tununga fa Christiano vai tauni. So I put those things in conversation in vai tauni. Male ya to e fa taula le fsili pe ona fsili mai. It's o le fengtai on fa mal mai tangata nei na so. It's the same. Total noia Yesu. We are talking about the government politics. Elim fayon total noia Yesu. Elim fayon tatu. Awa nuai to inga mea. To tele o tangata fa mai le movement ne onasu o le social justice. E mai o mena na o ele se mena tau mo tatu tangata not. But o le ministry ai o Yesu social justice fa solo atoa o tuspa ia social justice o le tangata e o lai finau ina ia le lei ma iko uma tangata Manuia langa ona Pausa mata no fun stasio fifi au ile mta upu le ta u le ese me tatu ai u ai ele fa pena fa tu ai ma lava tatu na la tatu sila i fa porkiki i fa le lotu le pe na mata u o le tua e fo i ona i tu en fa tatu va i o le tua ai ele se ele e mantulato ese le atale mai le fenga tuai ese le atale o le tua le mai le fenga fo le tua lava i o le fenga fo o le tua o le lofa tu le lofa muti vale le lofa tu no Yesu grace of God toa yemia toa i uma me o le tua le sa mai le fenga tuai e fengtale tua le il fenga tuai le ngata o le tua taua o le tua e fai long tangata mani e fai long tangata ia pe e fai mai ai le tua jealous e fua le loto o le tua o le vainga la vai ele fa pena le tua in a good sense o le atale na mai la to sa tu sia le tala anga o le fenga inga tuai illa tova ainga le ya le tua we have to make sure o attributes here wa ave tangata na vai tau saula i le fenga inga fo
E sele mea leo fa mafa le whenga inga fōma au apostolo o nā mata mai a Yesu ai sele fa mafa le na wa tatala tele tua le tala le lei ma le alofa o le atua mo tangata uma Lisi la mea ono le lavata te lunga por kiki fa ar malo ia man por kiki fa lotu o taimi uma e fisilia tu tangata e Yesu usually a Yesu answer back i mo meu fata otu o le a se ma fai fo inta tu tilo ia e matua por kiki a Yesu fo ina vaenga o lan tano strategic o le mea na whai a Yesu o le ngangana na whaonga Yesu le nā waitau. Awa mantua tātou o le tātou talanoa le sentui mua. E se lua se mea e te taua. E mauti noa ana. Avisa o ao o le ilunga sa kau. E le eangi whaamasingonga. Por fe kongi maa. Kongi maa. Yo mea whapenga. So le reason la whaonga Yesu le ngangana leo le parable. O le wisdom teachings leo o Yesu. Ina ia ratu ai pea le message i tangata. A o lo tamu whai fo i Yesu e puipoia le ngā duenga o whengai e pea mai i le nā waitau mo tangata. Matango fie i al tamta opu Reverend nia fiafi. Ona e to tele au tātou. Te tonu fo isa fa penau rangona e tele ialu potuaonga e tele ialu e te saili e au mai loa me te te wharononga tu e leanga e tatou wa ai aso uma e le te tau on tatou vai fa pena i le atua le ala pe u fifia nia fiafi u maua se avanoa tati ternoa ia e te tau na lau tele tatou wa ai e te tau ona mo le talamonia lau sunga. To tele ia tangata o tatou atunu u. E li tua inga langona le ai e aua le palua whaatasi le porkiki. Ia a mana ia la ta whaasoa le ia fiafi. E le mwhaina aru to atasi le a. E mawhai. E se i tue whanau tele pia. Le alo tatou wa ai i Samuel. Nei vai tau. Le tatou talanoa le tax. Mea whaapena. Ia o le tūlanga la lea. E ia le tu a tātou vaila le tu le malo. Ia. E le sa o le malo. Isa. A tātou awa e le hao e wa o ina le tēnu tātou usi ta i tu la funa malo. E la sa o le malo. A whai o le wa tax uma ia. A e fo le sa o le lotu ia lato. O i la le clash ai le. Ona wa manatu. E se me e lua. E pei wa tātou whaavaia i le tulafono i Amerika. O le manatu le Amerika. A wa nā se tulafono e au mai. E pei e whaafou linga tulafono. A o lona sao ai. Le ngā lue whaatasi le kutu ma le government. O le mea le tupu ia tātou Samoa. Ua clash mea ia. Ua clash. A le lua. It's one and the same. O le mea e tasi. O le isi le whaafita ulu ia tātou. Le walu tātou i le whainga democracy i tātou i o Samoa. E clash for le democracy ma le anganu. I e taimi e clash, ai mea ia. So I think pe a tātou talanua, we have to look e taun tātou wa ai i tūlango le i le church politics ma le government politics. Po whiale me e mwhaiona ai wai e mwhaiona tātou ai po fe e sota e me e tele ia ona wata ur tax o lo sunga le ia tasil mena le o lo tau sanga mo nei i dau o lotu no winga le o te me fai le tax ai pe o te tarano atu o via ona o i nei e pui lalo le vai fo le 501c3 le na o whainga ruanga o le tele ala o fai au nei ele fai linga ni tax. Ele la so kula bongo. Le fea mo la IRS kama.
Ia, ele ngata ele ia sila foi la i tama fai au te tele ia le lunga ele i taka kamanga a fai tau 4 miliona. Dia si vai o que fa que anu ka upule. Ia be já ngo ele ia kau sanga. Sei ko kiki ngo ka ola ile local mele. E ta ua ia cha u lo o mainga o le government ma le church politics. Io e mo ia o leo pe ua faisi determinate. Ai elon tau, le tangata. E te taua on tilo mai tu e lua. Ele o le mena na e mana yellow sili I tulanga fo o le ufenga luenga I fafone. Yeah. It's an ethical challenge mo tatou. Yes. Awai o le e tatou te ola I nei. Ya ma tatou tala noa I le tax. Ana tatou ilo a faila tatou tax. Le ufenga luenga. Ele se me lo winga e makwa ngau ele mo fainga kausia le inga because o kele o me ia ele o mark off I lungo tax ia isi me mo fa lave ma isi a fainga ia o lo ka ko fenga so that's where if kinga ko inga mga ko ia ile government law and the church I think it's church and anganu ile fa Samoa ia lisi la le mea tau pena malama tangata e me siaro tu pa o fai au e mo ia e te tele rofa e kanesia au tu sunga fo I pito I tele fo I tonu me fai aro io e lo no winga e fa I fo I ora vatu e kanesia me tausi e oto ia to ia lu la tu tonu I me fai e kanesia mane e pe o le sile critico o tangata neonaso va ai na o le tula le ia o tele o tu pel foi au mau awa le o le memo ia ele tu so mo ka le sia man malos e sa o le leila io ia na peina na I na inu ia pe ia tato o Samoa ia ele to o isi foi au na o le afe ata la Samoa pe o fo ia o fo ia o mera le o te fai te mta upula awa le o ka ai fa fala tato wa fua ile au malos ia fa fela na foi au ia o le mera le ile tulango le ai sa o ela usangonga ile o va ai mai ile to te awa to te la tangata ia e fai tio ele un tangata o lotu I tono e kalesia o le criticize my faf ale o lole o lango le tangata tapua ma le tau fainga fo o le fai fe au o ye fai e so se kalesia e tawan sili fai fe au me uma fai o le mena ele o maram la mai to tele lead by example lead by example ale le fai fe au esa le a ela les fai fe au e te fiu e fa tantali le o te le o ina fo ia I le mele por kiki fa ale malo ma por kiki fa le karesia lo no winga tau le karesia ele e afia uma ia karesia afia uma ia e alo wa ia manat e fe lo por kiki el government por kiki le karesia politics of the church sei fala o te isi la vai ngale la sunga mo le presto tele o tatu lo mafuta mai le ai le ilo wa pe ona sa wola mai le lotu le la musa e ro grandfather na yo matua I nei ai America o va ai fo il tulango o le politics I tonu o le kalesia ele foi ngofi na o tato na tato masani le tulanga le o por kiki pe o ya mo candidates pe la pe o fai mo campaign e o sa ilis presidente po skovana ai voi le fai ngai tonu lot e foi campaign me umana e tonu lotu Samoa speaking on behalf o la musa ia latu ele se sera utala ma tu fu fai fu si leva no to tono mieni e oro sa iritofi dole e ta amilo al tu e ta amilo fai campaign e al campaign e tu le ana pe u fa ma ni ta u le utala ta
It's all the same. Ele se ale pe ole mele o fenga im tatou nei. Because o lewa matona na ali mai lungo the surface ya itoinga o mea o te na ele lotu male government. It's always been there. Ole mea o leva na yai. Ona la o tatou tal no tupe. Tatou tal no tupe. Oi. Te le lava le mata upu. O le polkiki lava ia o leva na ia tonu le kalesia tatou va ia isa ilinga tofi me va pena yo foi sa ilinga o menio fai fiau mo me fai fiau sa ilinga o fai fiau yo le le ana piu tasile va nga fa mania i tamta up yo e le ma fai un tatou tata va ia ese le me o polkiki no yo o le ministry ai it's political va ai foi le tu le tau Sicily. E political le tua. E political le tua. O le tua. Tato va ai la ile fenga inga tuai. O fair e tato te no ai political le tua. What choose le tua isala edu. Vai uma mai isala elu I ai kupito o mai nofo ile toafa. Male manatu o uma na polo misi ele atua e tau te o I kanana. Wo ola I kanana mantua tato. Olo ia tangata nu o kanana. Pe fa e pe to lima I tu ai nga. Ya tu nu na. Sa harmoni sa Fai le por o le pa loka le atua, o pa loka le atua ya Israel. Le ame Israel na fai I tangata I o sa kanana. Tangata nu ua tangata le lau ele. Fasioti e Israel tangata o kanana. Ai lite le atua. Ai lite le atua. Wa pike le atua Israel. Hand pick. Ai tauta mia ya hand pike le atua. Le pa loka vai le atua na alua tatou va ai le fenga inga tuai. It's God's preference for Israel. Yes. Ai fo ile tu faale mtau Sicily. Le masani mato in liberation theology. It's God's preference for the poor. Na tato te va ai le history o Israel. E tau mia ne tangata. Ai fo taimi. E la to te o. Ya malato fo ia fo ia winga le winga le ina isi tangata. Tua Manuia le tatanuanga lea. E langa e te tauna manino ia tatou le mea lea. Le ai manatu tatu o le tua e leni o na winga. Matau tia le, we really have to, we really have to get serious with the Bible. Wa oversimplify e tatou Bible. E peo se na fai tau atua o se foi upo maltuspa manino o le mea o le fe aulea ai leilo e tasi se foi upo po se mata upo e tasi tono tuspa ia o is time na te talo no ele lima se lau tau sanga le history na au mai ele mata upo e tasi so e tele i o le background na ele o loe e tatou ai pe wa faingo fie tatou tuspa o mena le tupu ne yonas Male me fo le tasi lua foi ai fa mtala ile me ai fa mtala ile me ato e o no male le chapter ai o le mele o le pe la le fenga nga tuai e ia foi upuna e li piki it's repetitive e pe la o tala ya te le o tala le pe la o le kenese e lua creation story o kenese mo tala mai mose e pe e fa ya saunoanga pe lima saunoanga mose le fenga inga tuai le kenese le soto ya ai ole saunoanga tas so you ask yourself pe se ai e repeat ai fa pe mele ta o la to sa tu fatasia ina ia malama volto tele il tulanga o le tuspa ia lava ia I lona tu fatasia o le fenga fo I mean o le fenga tuai
O le mele tupu o le vaitau la le o Papelonia. Wa tu la I mai le wa uma atu le taimi o tupu. Uma atu le taimi o Kavika o Solomona. Wa whaia inga e ngui e Papelonia. O lela e sai kia Isala elu I Papelonia. O na mawhau faula I o le au priest. O le au ostaulanga. Pe feo na survive tangata. O le ngā tele la sa whai e le au ostaulanga. O le priest. E pe o la tau le wa tula I mai. E le vai tau le I Papelonia. A tātou talnoa la I Papelonia. O le tātou te talnoa po o Leono Centuri. Tilamo. O mana tupu uma me ia Mose ma a tā vita. So lono winga. O la tau ia na tustusia ia le tele o tusia. Toe tusia la tau. Ua toe retail le la tau me uma ian ina ia I loa se tala anga o Israel. Ia peila tau peila Mose ian tusia 5. A tātou tilo peia o lai tū Mose ma tusi le mea alai whai creation. Ia ngā. Lesi mea. Ia o le e tusi mai Mose. Alai whamtala e Mose lona ia lava oti. Ia whawhena. O le whamtala mai le e soto. Ai whai mai tangato o tusi o 5. Kene se e soto le tiko te numero. Tusi umanan tusi e mlot. Alai oti Mose I le soto. Whawhena tatu whapsota ia nami. Le vaenga lea lo sunga le whengenga si I pa I te si mea I peila o le tala ianoa. Le mea fu lea e a fu aina ua watura na whanau le tama o hamo o mo te le noa to ina. Ia tilo fu lai I. E ta oto ili mo whairunga nanu ma le vai ino tangata tupu mai lea tama. O le si lea tala whaingatā. Aua e pei a tātou talanoa I tala whaapea peila o noa. A tātou talanoa ia sokoma ma komo. Ia loka. We only pick ia tala e tātou te fia iai. But ia nei nta upu whaingatāna ia I tala ia. E sa tātou talanoa ia I tātou fia awa I le longo mali. Le longo mali. Au nā ta oto ai. E tātou sa e matanga. E matanga. E lea se si upu e mwhaiona ave iai. E matanga. Fula ele pe a tātou talanoa iai. O talala lea ia noa. Wa e ela talala na ia noa. O nā noa. Ia o a tātou alu tu le wha e peru. I le mena sa ue. E tusa wa yele mea matanga noa na whai malona atali. E se wa ele matau tia matanga o na a tātou talanoa la ia lota. Ma lese la loka ma sokoma ma komo. The next chapter. O le talamo o le sifoina wa toe usua ia loka I lang whangau kengi. So nai mta upuna, we never touch on it. E se maleta ua ina ia maramalama I tuspa ia. A o noa la malan whanau tine. Lea fo I tūra I mai e isi tangata o le. Le po au sa amoni ena e tu. E se ia tangata na. So e te le politics. It's a little politics, and it doesn't just start there. E tele ana wawa ai il tulanga fo o le whenga inga tuai. Ia la tala ia kopo, malan whanau tama. Ia le tala fo ia tala na le e sa wei ia Joseph, Josefa. Ntua Josefa na fo mateni ai kupitu. E mo ran whanau. Le na lo foi le afina a Farao Josefa la le na fai matupua na tai au I ole I ai kupito le na seo le tama o le political alliance o isara elu mai kupito ina ia survive ai kupito mai le o le avo le ta ole me pe o le hunger ile taimina na
ua le mawhaiona toi whai whaatoanga, everything is dry. Ia, leongi. Leongi, ina ia survive isa la elu mai leongi. Leana sau a il tama o Iosefa, e ui lava. But na usu Iosefa i le teine ai kupito. A man tu e whaasaan mene. E whaasana e nofo, mas teine i whafoatua o le li ole. But because of survival. Survival o tangata isa la e. Tau na uin mele. Uin mele ina ia puipuia mai lātou. A vai la men tupu. Na toe na toe poponga na toe slave atangata isala elu ona o toe tu lai mai leisi falau fu so everything in the Bible is political political Manuia le la fa fonga mai fo il tatu watu nu e taua fu i le porkalami le taulogologo le nei fiafi me sunga le fa fenga ia Pausa Taua io a o le maua ni o tātou a wanoa i me nei o whare a onga ma potua onga. Ia o a wanoa wha penei io e tātou kia onga whaatasi ai. O a wanoa. Tō tele au tātou e manatu a to inga manatu fōire le ai aua. O atu a whaatasi a whangu ta ei ai. A lera o manino le tātaranoa ngari nei tūra fiafi. Ne ai le leia ona sa ili io e le mafau e mai foi ele atua le mafau matala e sa ili ai le ai le mfai un tatu ese male vanga fa porkiki le filungi ai le lalangi a metaua ia manino ia manino but ole isi metaua e tauna malamala mai foi tatu tangata Samoa ole tau nu foi o tala le Samoa Leana Natalia e malia to vai no po ia vai no po le e fa pe e el tal masani ne wa pe ole ona o mai watalia ona le fe au ona le tala ya Yesu o le mena afto asa muti ele tupu le taimina o le talia e vai no po le ia tala le it was political also manatu vai nupo o lewa mai tama pai va ai atu e mo fanga ki kilinga o le au pekangia nga o merka o le blunder buster kamare ke le aronga a fa palo kama oi pise pasuka tama pise pasuka la o le rocket foi la ele vai la mari ko ya vai nupo me va kamala le io e malo e kawawa le alwa kukala le young video mo le kausa mo and then we foi ya mali ko ya vai ngupo ya mo koi access metal shiny so le mangakula o vai ngupo ele leonga mai kama i le kula le leo ai ka ko So in the beginning, it was very political. It was all political. Ai la desse senhor politics le tangata. Samoa. Ma le porkiki le atua te mina. Porkiki le atua o ia mari toa o tupu o Samoa te mina. Fai mo fiena sau le tara. Yeah, it was working both ways. Na whaongai o ane Viliamu i el tupu. Ina ia whaasao mai el tala lea. Whaongai e vai nupo i o ane Viliamu. Inga i malo el kaua lea ma maua ilonga. Matu e maina. E le i manatu nisi o porkiki o mea nafi. Nanga pi e whapenare ma whauwhaunga. A mena mana i e tātara noa mai tua history. E mana mana mai ia mata o kene se. Ia matanga o mea uma. Pe o ina lea e whafteilo sunga e whawhengai. Te iwa vai ata fwoi se pese. Ia fwoi mena fwoi lea whao tam tau. Ai. Savailu pe moni
ia taulia I sa tuwhanga I sa malo I oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga Toa fi mali isi o I tulangi Ua e masani le ai niusami Savili le tafao Ole ai Ua ese le ova Male malai pa e Pei ole kiona Di oi Samoa Oi Samoa Pea ea Sa ufa fofonga Fi mali e isi o I tulangi e Ua e masani I le ai niusami e Pi oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga e Toa fi mali Si o I tulangi Ua e masani I le ai niusami Ua e masani I le ai niusami Yeah. Na tu le ua tue am teria tatu por kalame I le nei tu la fiafi ma nei nei avanoa io e ta maua lausunga io e ia fa maru atu fo I le fiafi io e ono le fi e fai ma tau so mai tatu pese ia o le aiti fa te ta ma nei okay akau o le tau ma fai atua ia sasia tu fo I se taimi lau tu fa fo mai Samoa ia fa maruru atu e fai nice yo ai e se tau ia te ulo sunga I le fenga ngai le mta upulo tata no ni ai ai se o fata lo fatu nisi o lo fai on mafuta mai lungo ta por kalame ni fia o lo fa pia mai ia mafuta mai fo ia le sunga fa fenga nga per ni se taito Fataro fatu la sunga fa fenga pausa ia mai se sunga ia Manuia tele la udua faiva ni fiafi fa tele la sunga fenga malo fa fu la sunga mo tapo inga I fenga do tu sa malo fa le tapena mane fe au for la e longo puye di nyai do tatu nu so se tafa ia mafuta mai fo I le sunga le ia wa man fatua ia pa europati pui tu Penny Mareko ia malo faftai de felo mai kua toa moloti ia kautoa molti malo lava fa so Reverend ia faftai tele kautoa ia malo foi le felo mai ia saufua utu ia na faftai de mafta mai te mokarasi ama ma nei ram ta upu pau le fa manatu na valo ia le taunu o tara le lei ia mari toa faftai le fa manatu mai tiuli le fi fatai so fua manuia ia no sunga pasta ai mai se la sunga le fatonu ia lava le tua ia ma neia de do por kalame faftai ia le ia tatu fa so fatasi tiuna malo a fiafi manuia I le lua vase lua matango fiel por kalame fatamari seu ma neia masi lua por kalame ma neia mai sia lua por kalame
Ia, whaarongo atu lava, ia whaftai, whaatamari, ia toto mo le whelo i mai. Pei e siripe a whapea lau sunga le whiangainga. Langa o le lava ua lau vivilu tātou le upu. O le ua e a por kiki. Ma kua wha por kiki kele. Ia le lava tau tēno no le upu. E le eise upu sa mua tau se por kiki. E nā pau le me tau te mawai nā upu o me o taaronga e kiki le poro. Ai le leo na manino. Tangata, po lea tonu le winga o lea upu pālangi politics. Lea o tātou wha samoina. O le por kiki, e ui pe o nau whai atu. O le no e tātou le upu. Ai le se upu Samoa tau se por kiki. Ai le tu atu rau sunga i le whawhengainga. Se i whaamatala, i tātou o rawa le tala noa i nemea. A ua manino le mata le vai. O le a le mea tau o le politics. Well, ia, malo, whaftai mo le fasili. Se i tau mawhau pe mana tua le ia le history o le upu le. I lo ua ia malamlama le upu e sau mai. O le upu e leni, politik. E ei fo i leisi root word o le upu le polis. P-O-L-I-S. O polis la, o leisi lea, it was a city in Greece. O leisi lea nuu i eleni. Sa lawi loa ile talanoino o le whaasoa manatu. Kama sa o la i o le au filosofi, o le au philosophers. A tātou o tele, a tātou o ile whaunganga le ua whaunga i neona so le politik. It means so le affairs. Affairs of the state, affairs of the church, e peo le isi le root o le politik mo le police. A wal temina, o upu mai e whaunga e whaamatala e le malu. Ia me se fo i mo whainga ese tono le lotu. E sau uma mai e leni, le wha e leni la ia o le Greek tradition from democracy. O le ana pe fōringa mai o le upu eno no fo e ingirisi na tau le upu. Mai tu tonu o le ngana e leni, no winga e fōringa mai o mea fua mai tonu o me whaalotu. O me whaalotu uma. Because o le vaitauna ele ese mai le whaunganga i le malo, ese mai le whaunganga i le... Remember, o vaitauna sa o lai lalulangi e ta o le theocracy. O lono winga la. E ia le taltonunga o le malu. O le e sa o e le pe o le ese senga la lea mai le vavaenga la lea na amata i Constantine. Awa o le vaitauna ele i o atu le taimi o Constantine. O a tau ia Kaisara. A tau ia Caesar. O le atua lava na. O Caesar was God. Lord. God, o le tama, o le atua ana, ia Caesar, i le vainga wha e leni wha loma. So, o le au maingala lea na mafua e ona, tūlai mai le taitonunga wha kerisiano i to tonu o le malo e leni, especially Rome. Ia, na whai ia Constantine ma ave fe au. O ia lea sa whai ma pope, a wawa ai Constantine. Wa matona, na tupu a e tangata kerisiano. E uia lava na sa waina, tam whai e whasioti umana au kerisiano. Ai wa ia Constantine. E malosi kerisiano. Wa malosi e whinau. Ia nana manatu ai, wai loa e Constantine. La matona sui la langi. No winga e fōringa mai e poro kiki fōto ina i lona li liu mai e whaimakana kirsia. It was politics. Poro kiki fō i ale le liu mai liu lotu. Liu te tonunga o Constantine. Katoliko. Ia, il katoliko. Le na amata mai ele te tonunga wha katoliko. Si to e whaamatala le vaenga le nā whaamole langa o le pe e tau no le Catholic. Pe vai atangata o lot pope. A Catholic ia o pe e whaasino le universe. A tau ale le Catholic. It's the universal understanding of God. The family. A tato o le taltonunga. It's well, e to tele tangata e mai e Catholic lea a Christian list. E se se yo lea to inga manatu. O le Christian o le Catholic
ele mfai na tu ele Christian mal Catholic ele pope awa o tatonunga fa ke siango nga maka mai pope ina ia manino ona watu la i mai le tamalo sa manile o Martin Luther o ia la pauale me na te ai Martin Luther me tau tupe ia le foi tato to tal no por kiki tupe na vai mai ele tatonunga fa Protestant protest le amata mai ia lotula to tele lotula le peo nei America fa nei Protestant le sa wela mosa congregational traditions Ita ia o le fa pe mai ta le democracy ama ma na ia mta upu pa un lava fa manatu na valo ia le tau nu o le tala le lei ia maritoa ia i tala samo ia fa pena ia ele o manino mai tatou democracy fa tai fa manatu mai manu to ai loa tala sang sabusa fa tai mo por kalame fa manuia le tua ia lusunga alo fa kai fongo oi ia o lo ti akono ia manu to ai loa te o so i fu manuia pasta ia malfa tonu ma na ia mta upu danga ua tele fo itala ua fai ma ua nofo amu le upu le atua ai panga o lo pongi sa pe tangata i o tatou manatu ia mauinga le tau pulea alo faaftai ia fangalilo le sunga le fai au o le aonga o le mta o le aonga o le mta upu le nei ina ia o ina i matou i le politics government e malama lo le tangata i le faungaina i le fai o fai unga marilienga ia faaftai lo sunga i le fai au ta pena fa le mai ta launga le sala sunga le ngainga alo sunga ma na ia te lo te fu se te mita te o por kiki o tupe ia lo ale proclame a to ta no tupe pe o le aso o lewa e fa manino o le tala a Yesu matua fenga tuai is all political o se mesili na ona taua ia e tau te vai tau le image tau i le fatusa o le atua le na fai o e ma o le asa tanga i le mafai o na fai tanga le ami o le anga e fa pe o le image le o le atua na fai tatu ai pe o le asa sila i vanga na ona e afua lo tara no atu upu e lua tatu atu nu o le atamai ma le poto e pe ina e afua me le upu atamai i le sa i linga tatu ala le ai le tu atu pe i lau sunga se e fa manino te isi a le vanga na lu manino le upu polkiki politics ta te o ala a le o muri mai le atu nu e fa mara malama ia le upu awa na fa malama fo de sito ina de upu politics e pe yara le lua ia silapol o le poli ia ma le tics o le tics la sau le upu tactics ma le poli sau le upu many le mo le Polynesians vinga fa mata to ina it's a very different type atato wala le politics ele se vai ngole there's no two different syllables o le polia ia many pe le Polynesia it's a very different word i faunganga le politics i o le poli lava le ia sau mai to tono it's either polis POLIS or politique politique ICK politique and it's basically only one word il fa eleni we have to get it right it's a sale all information mo tangata se seva solo ato la il tato le la wo fa tu atu ile tu fa you have to seek out people who actually do the research ito nga me fa pe awa ele sitangata pela ile tu ole fa philosophie mal theologie mta obsisili o tele alu feeling ia foi le fo mai o canes ma fia porto foi le fo mai o canes a le mela le ata total nol tu spa ia
everyone is an expert. Everyone is a language map. So we have to make sure. Ole mele wa yele information neonaso. Tele yele information sele wa alu lalangi ato. Ya mesial internet. Mesial lungal internet wa fasi se tangat. Ole stangata wa alu ya onga mai lungal kuko. Ai peyo nai nale ma wai uma manat. Ye le ngala na yo. Maro fatai ya le la ua maua le me sau le upu politics. O le lavara tatu te e afu mai tonu o nuu e afua mei le mea wha le lotu. O winga o mea la vai a. E taua la le vaenga leo le soifua ma leola. Io e tatu Samoa. E le tatau ai on tatu tāwa vaea ia por kiki wha le malo. A e tatau on tatu manino. O na mara malama i ona vaenga uma. Ina ia mawhai o na awhi mai le por kiki wha le malo tāna talotu. A lai fu i mara malama i tāna talotu. Nei lo le awhi mai le tāna talotu. Ai wha pēr tāna tāna talotu sole. Te o tu whaatasia mea. E le palua whaatasa pasui wha pēr le. Toi wha manino te isi le mea nara sunga le. Tātou wawa ai le soifua tāpua i o le tangata. E pēna o le lua tolu i tula e te ulufale ai tonu malu. The rest of your time, e te ola i tua i ngu malala whanga, e te whea ngai matula fono le malo. E ta tauna so ta i le ola i to tonu le falsa. Ma le mea o whea ngai e tangata i whafo atu le falsa. O le winga o le manatu. Le ale au ngā o le tātou o ina, ma fautua wha le nganga i tangata. E la mātou lau whenga luenga. Pe a whai e leo se whea au e na mawhai e tangata o na whasotai. Ma mea o ola matupu ai ma whea ngai e lātou i neo na aso. The gospel, le message o le tua, it is, o le e mai le atua, because if so tai le lei matulanga o mea lo whea ngai e mtātou neo na aso. Ana whai o se tusi e le... e le tala whea ngai mo neonas. Ai longa e ola matuputupu a e le tatonunga whakewisi. But because e mawhai o na whaauau pia, ia o aonga ia, ma le maramlama le tuspa ia, I think o le mea le e tāu ai. Nea sau tala lau sunga le whengainga o lea e atoa lau tausanga i totonu o le meo le ngā nuenga whatausi nu, tausi kanesia. A leo wa aia o leo e involved mo meo o savali mo meo o afuita o i mea i o talepe ngā whale ina whaini. O lea sau whi au solo te e protest i e whai. E tatun fo i sau whi au mo au whinga ruanga. Wai mwhai fo i na mātau atu wa pia sole. O whi au la titi lea wai atu o le pia tau rā mua mai solo te e ia. Se i mai sau... Ia manino le mumua. O tele i alu e tale peni whale i o le mo solo te e. O alu e tausi le file mu. Ave le file mu o Yesu i nei tangata ia. O le isi lea mea a mātele i o mai ma ua mas matu ainga i le ngaluenga. Ia o la ua lea whaiva. O le tū whaatasi matangata ia o tau mia. Sa whai ai Hawaii. I ele o alu ai pel taimini o Mauna Kea. Sa whai ai North Dakota. South Dakota i le Standing Rock. I le pipeline. Au whai a fo i taimia o a onga i New York. But o le wingo le... Ese a ia... Ina ia maramlama fo. E le fau le au whainga wengan mea lea. Au man tua el vai tau le iwa sfuru le na solo te e foi tangata Samoa. I whainga lau tau le pulea foi o leo sa whai e na ialo foi o Samoa e na vai tau. No waru le savadi lina? Ia na. Savadi lina e Sa te leo, te leo le au whainga wenga sa iai. So pa wala me le fai, o le whauau. O le whauau. E alualua tau sanga, ia malulo. Ia e le pisa mai ia i to ngā mea whapea. And then e tū lai mai se mea. E ei wale tai mea tau na mawhau whau le whai whiau. Ia. O whea le, o le a, what is your ministry? O le a lo identity tonu o mea whapea. Ia o le ala fo i lea wa na mao ai fo i ma
masi matou ainga awa sa faingata fo imon matou e kale o taimi lava na o le covid ele te tala mai tele tot au te loa ana tala mai e matou te awai uma ile ai ina ia manino foi o le mana o le community na latou longo mai mafsota i mai pe mafai na latu awa e mana sa mana o latou ina ia awane tupu se mea a mata le talo ave se awa tatou ia tangata aba ai atu le au fainga luenga I fai au e lo fa alu e se ale solo te o tatou Samoa ma isi to nga solo te e fai fa nei yo Manuia, o le alavala at the same time he's sending a message mo au fainga luenga e support for le vainga le vainga taua e le o le te I le malo ia fa tupu ina file mu loto ma ngango tangata e le tala masani le e tele ona focus tangata what you people reject o aula e o le mele o te aluai because I stand for I stand for love I stand for o te tū mo le alofa o te tū mo le anga le lei tangata uma o te tū mo le equality to inga mea lafa pena Malo, Manuia, le fa pe mai actually o tatum ta upu o le government politics and church politics. Ia por kiki fa le malo, ia ma por kiki fa le lotu, fa le karesia no winga e le fa pe tasi se karesia fa sino iai le ma por kalame. E au fia I le me tau le au lotu. Ia manino fo I te le fo upu e karesia pe atatu e taratala. Ia pi o le nai fa sino fa penar ta upu tiuli moro si le fia. Ia mane fo I so di mai se mo le taratala ina tili o le tatum ta upu. Po mo matiuli o le porkiki fa malo ma porkiki fa le no winga. So se aurotua ai por kiki se no fono fo se si so mai fa pe o na aurotua ele ma wani mena por kiki yo amu ia le auroku so le saule le fili le fai auli le sunga fa ton so se me lava e atangi ai le pule ma le pawa e iai ma le taalonga lea o le por kiki yo kiki e at polo nya o le ainga a matai o nei loa tūlanga wha por kiki. The family is a political unit. Oh, very true. Sa o le very true. Ya se vai ma na yo le. Ya moni lava le. Ya le sau noanga le sungo ile fa fenga. Ya matai tonu la ainga por kiki le. A tato va vai vo e tonu tato wa ainga Samoa. Me feo lolo la por kiki o government ma por kiki lo. E politics o la ainga. E pe e tu atu ya te I la sunga e fa ma atili e politics tonu ainga pe o la fekalainga le e ke fe ngai pe ma ainga ile kulanga. E la tele. E la tele so se tangata ola ma tau futa tu ta ma ta tu. So atatuanga I le metal leadership. We are all leaders. Why? Because we started from the unit o le ainga. So e loa le ta le le mautu fo ma popo na ainga. E o la fo I ye le vai ngor por kiki I to tonu ata to wo for to spia. Yo le ai manino ia tangata I longo to spia ia por kiki ala tu fanau mane ai malam lama foi o le mele politics it's not bad ele se mele anga awa to tele manatu ele anga por kiki no ana le por kiki ia fa feona ona faia tala no anga ma fsota ile le tangata po ani mele le mo le vaenga ma le vaenga ele le anga politics o te tilo ia e fa le anga tangata pe se me foi pe se catalyst yes sa ole le ia friction in te lue ina le le ai tamanai le work le mafofau because need tatou le politics I may say tono government male lotu because it's experience o tangata ele tutu sa uma le experience mena ese ai ya parties I to tonu fo yo le malo la to ese ya
ia voices here lo tam fai au mai luma ia le Republican, Democrat, Independent me uma pena Al meta wala sunga le fengi. Po o fea lava tatu te sa ili. Tau te feoti fo lava maltu I fo tatu de ele. E tatu te le lopo fere me sao a fere me se. Tau te oro tatu le o sao tatu le mele. A toa ia tatu. Ia te lo la fisiringia fo mena. E lo al tangata pena mi o lei pena leilo por kiki a e ola pena le kiki ngor polo ma lo faftai pernice io mo le so fo il tatu por kalame ia o le ala wa ta tilo la il por kiki tonu au rotu ese mai ele o samo le au tatu au rotu fo le fausia I ma o people are from the different areas of the country, different village, different. Lera wo mai nei. E le whengo fia tu whaatasia. O tangata mai sawai, o tangata mai manua, o tangata mai manono. E ese uma lava e mea hafua ai upu ia tātou o reanga nuu, ma reanga I whanua. E ese uma lava anga I whanua, a tangata. Leana o mai ese mai malau o Samoa. Whaafewhea o no tātou talia le porkiki leo o mafofonga ese mai nuu mawhianga rua mai I whafo mai ma Samoa. Tasire nā mea o lewe vesi te lei au rotu ai maise lava whafo mai Samoa. E sao, e moni, e sao lea le il sao noanga lau sungul whaatonu. Ia o auai, e alu se au rotu. E tauna e lama le context o le aulotu. Tauna e lama le o ai tangata o fea fo I mea o mai e msau mai e. E lama le meana. Na I noa la ia. E le toi ngā mafufaunga. E wai e fo I politics I savai, e fo I politics I polo. E se mai fo I le politics I malwhainga I manua. Ma tutuila. Ese uma. Ese uma. So, o mātou la I nei se mātou e kālesia. Pei o polu masawa I le majority a le. Le mea na sa mātou ma ngā lua I seutama. Ai le I o mai ngā lua. O le wha manua le anua So, e ma malamala tangata I mea na e ke le fo I le politics I le involved. Ai, o le matua. E tātou vavaila I le, peila le o nai mutuio Amerika Samoa. E tātou ai o manua ele o ni motu te tele. Pei te peo manono matorima. Ai eva ai le malo o Amerika Samoa. O ai le foiele. O ile foiele ele malo. O le au mangua. O le au mangua uma. Le ai o le fact al mena o to tele o to tele o le au manua le fa uma malo tele oppositions now o manua because anywhere e te va ai tangata e il to inga me o le minority with a majority mentality Manuia. o le wingo o manatu e to light Ai maini. A mawhauwhaunga, ma songa because e loa, o tangata e, a whātusala tātou wawai e tūl tuspa ia fo. That's Israel. Isa tamai mea. Ewa ai o lewa. Lona winga rau sunga lewa e whātusa manua ia Israel. O tala vai o te whaia iasa vai o i pulu e lai titi al mele ia se vai ia sola ia sua man vai fanua le la whanongo mai sua man vai fanua le pera ka por kiki rau tanu na tunga malo te loa e se te leo whare aonga le ata te taranua e a whapea o whafonga mai tatu o tunu ia maua sina meaonga Yo o whanea o ngā mea uma. O rogu mea tangata. E so se mea te whanau e o ai lo ua sotu whafot whai tutoa ngi mai sa wiri le lea lau na au whanea o. E o ina tātou I le ta vilinga o lalulangi. Ma le natura ngā ruenga fōfoa.
E lem fentau ese male ngalung fa porkiki. E la sunga de fa fenga o le la ua o le asau manatu I tupulanga faia e I to tonu Amerika fenga I male vaenga fa porkiki o karesia ma vaenga fa porkiki o fa malo. Na tanga ian malo Amerika muta o I tatu le samo. Ya e pele le yata amata tu I le tatu lo tui fani. Me le tate ora te mine. E whaingta il vai tau nei a wai il tulanga o le politics o America. America. Ma le politics o le lotu. Pela lotu Samoa I whafoi nei. E pe ona uta ua. E ala manatu le o le tufa ale anganga. E le filongia ma le whapurkiki. But when you really look at it tonu America ne le aftoa umanta to va ai tu mai Trump malanga tu spa ia. Ai pu e mai lata. It was intentional. Na I feel lost a symbol. O le sota ingo le politics mal lotu fa kewisiano. You have it there ile atalna. E pe o ya ese manatu ya uia ili ma na yele vai a wai esi mal tu ai longo fa tau tu spa ia po mara malama fo ile ta o le upo le tua you do not use it find more political leverage o tangata but I manao e te va ai se symbol o le relationships o le politics ma le lotu na te va ai na o le me vai le o le ofenga ai ma unga tupulanga neonaso ma se tato Samoa o tupulanga neonaso wa ese male wa tele le information o lo maua I lato information ele maua tat e uie ile na vai taimi a tamaititi a la titi soifuanga te lua fo ia ila sunga manisi fo ia au matua o aso ni ono le internet ma social media me fa pe what tele information wa maua tamiti wa ilo tamaiti way more than us nothing we could ever imagine o aso na tusia e te ilo ai so le mena le fe ngai malato neonaso wale to tu sama fa o la to sa ola I fa fo nei mfana nau I fa fo nei le tu wale to sana ya la to ma fa ma tua because ese le context no ola ma ma tua ese le melo fe ngai ma tamaiti I neo naso so naturally ole a form le opinion o tamaiti ile melo va ai I nei America ole a form le political opinion for your tamaiti alu le onga it's a different environment lo fenga ye malato e pe ole mela na foi a tato va ai ton o te tam faila va tala no e pa I to inga mta upu ye tono le ole lotu because I think ye left so ta inga but sometimes o te tam fai I want I alu tele tu I want I so on fire because o lea foi o te conscious o lo iai foi ia lau matua so o le balance e tau whai e pālengi le lei mea ia te pia at whaatonu at fo mai ai me ai pālengi e le pālengi loa le equation pe whaatasil masina na il fas povi a whai every month every week yan tupula il fa le ton but fua well, I have to admit myself in that situation too rutatara no I le mele o le I think that was my fault le mele tam fai I tried so hard to insert my upbringing to my kids mafau no whanau and yet they were born here some of them they were born from Samoa I think le mele timing no e tu mau pea ia pe ole o more virtues or lessons e mau e tele i ole sona matango fie man mane mau mai seu tama seu tina but they never grew up here o lo whaonga I whafo i nei I lo o langa I whafo i nei
I think all lessons ana e mwhaiona I loa ai, but it's different. Mea lo whenga i. More awareness. Te tonu e tā ua le aware I le environment. A o le whaasino manga ai. I le mwhaintatu e se. Yeah, sa ole le ia. Yeah. Le tātou. But tā ua I tātou ronga rau sunga le whenga. Ona o lea ta te whaalau te leina le uporkiki. Politics. I le mea tau kānesia, I mea tau le lotu. Ia, te loa o whaangasoro rau ngā ruenga e te tiputiloa di te leo le awhianga o porkiki tono le kānesia. Ia se I toe whaamatala te isi ara le la ta o le lavatati tonu Amerika. Le lavatati tonu whape I le vā whiangai I le aisa o whiau o te whesiri le merna. Nā se wā whiangai o lesi whai whiau I lesi whai whiau. Ai mai se whai whiau o lesi e kāresia I lesi tu ainga. O au iai se mawhauwhaunga whore e mawhai tu whaatasi ni se au whai ngā ruenga o ni e kāresia ese. Iai le mamona, iai le metisi. Whaingo fie pe iai se tension pe am whai ana whai se tau sota inga whai once a week, pe once a month. O te tau fie whaingo fie. E leo se mea whaingta I le tūlanga le. O lo whaia pe I le vaitau nei le ecumenical circle. Ma le interreligious. Me le tau le interreligious. E eif so ta inga au mamona, ma au Cristiano, ia ma au ma le mangale ta au Islam, ia tal tonunga ese. A lon whaingta ia moa o I tonu o lotu Samoa. A wa le lifestyle la ia o tātou nei it's very denomination centered o le winga. A alu tangata le lotu le lotu iti. It's a lifestyle. E live tangata le lotu iti. E alu fo le lotu mamona. E live tangata le lotu mamona. So le winga manatu e mawhai on whai. It all depends. It depends on the leadership. Pe whaava no leadership ia ava no ese ia. And sometimes mo au ia. E te tau a mo tātou na whaini ni whsota inga whapea. Because o le reality a ia, o tātou, I to tonu o tātou a inga. We are always together. E tangata loka ki loku mamonga. Tonu a inga? Tonu a inga ia lātou. But e leila se whsota inga I whafuatu I le tulanga o le lotu. So, ana whaia se mea ta I masina mwhai ni... E whaia I Samoa. Ina ia maramalama I le mele. E whai mo whaatasinga e inu I peila o I tutuila. E tolu whaia. Ia I toi ngā lotu. Mamona, pope, asofitu. I le nuu e tasi. E ia aso sa whaapitoa. E o mai whaatasi mā lotu ia. So o le sile whaataita inga leo lo whai Samoa. I don't know pe... E mana ia whai pe a whai whai nei. I Amerika. Malo whaftai au tai iai pe lungo le mele o le porkiki. E iai lo tato nunga nau sunga le whenga inga te le lopo le asa u sila iai. Te le atangata e pe I tau lo le pura. Tau I malapoa le tau si e pe e fōlinga mai e se se tato ai whakiusiano. Ai pe le asa whamatalanga I me, le asa so ani to tono le li o ai tātou whakiusiano. I le ai I to inga e kāresia fo ia le whapea isi o cult. I don't think se awara te tau. Tātou te rei loa po le taunga fo I le ala tau ia I le tua tasi le tau te tonu iai, pero naso whininga no bangana. I think we have to be careful. When we talk about religion, Christianity is very young. It's a young religion compared to others. Compared to Confucianism. Compared to Buddhism. Awal tamale fo e matua I tātou o Islam. E matua tātou ia Islam. E matua tātou ia
ia le au mamona o vaenga ngai matua a tatou talanoa lotu i le Eastern Asian taltonunga o lau matua lana. They are the older religions that were around 1,000 years before Christianity. Fau mai nei ia Christianity. So le unga tala e peipi a se tatu ami. Ola e peipi, da tatu te vai le peipi. O tatu sa tatu ami. Ile history yo lang. But even ile tu fa mta upsisili. Be careful when we try to make God so small. Yes. If we try to all the time fit God into our understanding of the world. Ele masani le tatu o le poto tangata o le valea mo le tua. We only know just this much of what we have with the small brains. Ia la fa tu sa tatu fai ai le fai ai o le tua. Na fai le vani mo ni mo pa nita ma. So I say ilo ua ia talanoa le fa ecumenical. Ese fai to e loa e tangata le mystery o le tua. Ese fai to e tātou ese foi le mea na ola mai e o tātou tua ai Samoa. So fa pera na o atu tala le Samoa. What happens to our ancestors? Lala me tātou te fai e tātou tua sa lātou quote hola fa pau. Oi. Ia ole ala le ena tātou whaia la e ato inga tala o la wha pau. Whafte utaha o le vaenga rea. E masani ana utara no i le mea lea o le vaitemi o le pōngisa. Vaitemi o le whapa. Ele eise mea whapena. God was there right from the beginning. That's right. E sau whai a lea tua i Samoa. A o ngā iu iare tangata i e. Le mea le tā wai i lau sunga le whenga le pule masinta no le atamai. O inana o ngā mai ai na whalea o ngā i o tātou mātua. Tua a o Samoa mai ana mua. Au di taunu atu tala le. O le ata o le atu. Whatoa maua potua onga. Ina o taunu misionale matu whaatasia ngangana. Le alphabetical ora tātou. Tā ualu se i seve so alo ia matalupe se unga mata ina le sei le fai au wa la I au I le tara le lei ma lo fai o fai fa tai seve io e ta ua o avanoa ta ua nei mole io e si le fiel e ma nei foi e fai mai sa fa so io e mole e mana tu foi o tau la vai ala tu fon le tai foi le a to nei se mea o voi au toto minges e to sili ia sili mai lunga le le ua le fai to ke le tatou le lunga alo tate musu e mata fele tamta up musu fo le sala lau le meta tano ia o le tate anga isa o la vole upu le pi masani le tatou atu nu le tatau ona porkiki tanta ke usian au mana ia la lo amataino le you have to be political. Yes. You must have et tauna yesime et tu ia. God atatova vaila tantonunga fa keusian. God takes sides. Yes. God is not neutral. Ele neutral le tu I say I may say tu la I mai ni fa fitau la la. Ele no le tu fa pe ia. Se mata atu po ani me le ai me le tu le ai I stand on the side o la tu lo pu ngatia Jesus sau Yesu for that reason o me fu ira I atonga me e lua awala ye fasino mai e lua awala o le ola fa va ia ma le afi mu fa so ato fa fon mata tu atu e mo mia de time io e mai la officially io e meshe lava ia tatu fu ye literal le ai le ia fionga le tua mana na faitau ti tatara no ile me fu le exercise o lo vani mai o le me le to tono tu spaia ai awar tu ua ia io tatu mafufonga to tono ti e fa manino le vaenga le mo so fu por kiki ar well ele mfaiona
The Bible, le tuspa ia lato, wa politicize it's always been used for political purpose. Ia le tuspa ia. A fai fo e te finau mo se le lengo tangata. Ai whaonga le tuspa ia. You are using it for political purpose. Yes. A whai olo e whaonga ina ia tau mia e tangata. You are using it for political purpose. Al te leana mea le tūnai mai. That's what's happening. Il tuspa ia lato. O le mea nana o sunga le whenga. Mena o te fia ia o te muri mena o tu swai tau aso. Nanga whu umana whata o tomai. I nai lo le mea fu le le fia lo se mea. O lo su e se vaenga o tuspa ia sa malai. Sao leia. E ai fo ile sao. E ila o ngā tu swai tau aso. Because e ina ia flow le le. I want to fa love I mafu faunga. Because e me tupu le olanga. Ia, e mwhaiena na whaonga ala e le whaiwheau po le au le e pula for the wrong purposes. O le mela na e tātou tutu mau malea i to inga whainga. But sometimes it break out le whaiwheau. Sometimes it tauna break out. We humans. Yeah, we are humans. Because sometimes you must speak. You have to speak. Ele mea lo tupu il taimi nei, ka sometimes ele tala whea ngai le tusi whai tau aso. Ma mea lo tupu il lana langi taimi nei. E mwhaian tātou toso. Ai le whetau ia ele mana ia langa ele toso ia su ele leise whe au ma se mta upu. Tala whea ngai. Manuia, puava ala fosio, ala pati, whaavai. Se pia se ele mele te vai ala pati whaavai. Service o alo, ia tau sa fia, pule ai, ia naero o mai mo mai. Seu pepe, tā lofa puni, tā lofa lava ilo sunga. Ia, so ni mai seu, ala pati whaavai, tā lofa lava ilo sunga i whengainga, maro lava le tau atai, mi ia le tua. Puava al fosio, so i fua Manuia, la sunga Reverend Pausa, Thompson whapea le fionga tu le epa, su a Manuia o nanga God bless. Ia pe le ia upua le tunu le moto le pa usi le fia. Ia al pati whaftai mo le whaaiea. Ia le wa usi whaifi au. O le sunga i le whawhenga inga o le mātala noa. Wa o le a officer swani. Ia whapena fo i puava. Ia le ia le moto le pa o iloa. Pe masani le avea i a tiau le fionga. Ia o le fionga o le sisunga maurunga tele le fionga moa mo tu le pa ia ave sunga na Manuia fia na Manuia alo fatai mo auto pufia Manuia tele le por kalame ia será opsene fatai alo ia o leo va vai tu taimi sole va veri le temi la ato tai go tu la ia alo ia ta na tanga i Samoa. Ia. Lea na ua tā mi i se ma Amerika, ma le tā hoi se tāpisi. Mane? O na fwoi mai rona. Ia lea abwer tā i Samoa. Te ilo e tele manatu ia wa lela se e tā wa i a tātou ia i Samoa. I po kiki ma le lotu. Ia. Ti mai whafo.
Malo lava Samoa I lau mai moanga. Mo le silafia o tātou tangata Samoa, ma tangata Pasifika uma o lo nofo mau I Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sifulu o le tausanga o le tusinga I ngoa o le US Census Bureau. E tai se fulu tausanga e whaatau nu mai. E whaatalo sanga atu I le pa ia ma le mamalu o tātou tangata, ia tusi lau suafa I le tusinga I ngoa. O whaamau maunga ia o le US Census, ma whai ai e le malo tele, o na maua se whai numera e whasoaswani mai ai I le whaasoaswanga o le tamau ainga mai le federal government. Po tai o le malo o lo ngā lua I Washington. E au ngā mua onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, ma maua ai o lato skola sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili o au wala ma le taua atia e apolo kalame mo tangata matutua, ma tangata maua I mai tu maua le tino. Ma le tele o isi polo kalame peo le WIC, ma le welfare, mo lato e lima vai vai. Samoa e, tula I mai ma ia tusi lo suafa, ma suafa uma o tau ainga I lungo le pepa, po le form pe a tau nuu atu, I se taimi lata mai, e a mata I a mati se furu ma le lua afe lua sefulu. E tau lia, e ta aua, ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa, a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo au mau I nei I Amerika, ai maise ina ia Manuia au ngā tupulanga o Samoa I le numanai. Ia whamanuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sefulu. Ia ua toe whaauau ai foi le tusinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whātalosanga atu mai o atu le atu nuu e o ono nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa I le US Census pe atau nuu atu pepa I le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! Whapena fo I le tautua a le tātou kompani Samoa ua ta ua Sea Winston Funeral Services I o le wharimaliu we moro tū sila fia Samoa ia o lo o iaise au unanga I o lo whatautei e si tamatei Samoa tamatei pule I swafa I a Marietta Luana nao Winston ia masionali I o lo whatautei ia le wharimaliu lea moro sila fia
ia ilena o Samoa o tangata uma le atu Pasifika le atu Polinsia e o lava foi le nei atu nuu palangi o tangata uli o lo latu whaongaina a left a o mai tu tonu o community Samoa le tautua ma le aunanga i o lo tapenaina e lau lava tama whanau. O ni ngalo i o e wala au iai i le telefoni le nā fitu o fitu ono lima lua tolu lima iwa ia po le tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu. E mo nisi o whaamtalanga i o e whaamanino le lei atu i ati oe whaamalamalama atu i ati oe a iainga a lea fo i whale maliu ia mo le tausia le lei o tino i o e pe a maliu seisi tono o whale mai o latu tiuti ave ese mai le tino mai whale mai tu inatu i o e i maota ua mai a tapena e tiu inai le tino maliu ma tu inatu i le ele le ngata fo i la i datu e whamoe mo le parapara ma le ele ia o i latu fo i e whaaliu e fuina tino te tulou ia po i latu po le ngana Peritania o le cremation e wala aune iai ia ma fesili te maitai o luana i le telefoni i le ofisa fitu o fitu ono lima lua tolu lima iwa ia mo nisi o whaamatalanga ia po le tolu lua tolu telefoni whea aveai tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu ia e le lei lava e le lei fa Samoa te maitai wala au iai tala noa iai i lau lava ngana whaamanino ia te oe taumofie e maise lava i meo whaalavelave i tātou i whafonei ia tasi ia vaenga to atu ngā o le tuifua ma le ola o le tangata Samoa i whafonei o le taumata i oe o tūlanga whapea a lea la o tūra i mai ia o se au nanga i whaamama a venga i oe mo oe ma tātou uma ai le leile wala au i mo nisi o whaamtalanga i ma lama atiri ai ia le telefoni tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu ia le ngata fo i le tautua a le Sir Winston ia whapena fo i lau wharta vale uta ua performance out of sales i lona tuatusi tasi lima wha o East Whittier Boulevard i Whittier, California 90601 i o e fesili mo le li pule ike manda ia po le li o George Moore i o e lelei feololo leanga matua leanga o credit ta lia i o e whainga latu te fesoasoani ai ia ti o e ina ia mwhai foi ona fa fo i tonu ta vale pe wa ele fia iai i o faingo fie a wala i lea fo i tautua ma lea o nanga Samoa ia moro to sila fia pea o lo o iai nai tangata o tatu la vatu nuu i o e feso soani i mea o tatu vai iai telefoniane i le performance out of sales i o e ia mo so sa i le nei fo i tausanga ia o ralu tatu tapena o le o te ono masina uma fo i le nei tausanga para au iai ia masu e so se tu inga ta vale ia e te maua uma i le tautua ma le onanga a le performance out of sales. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupias Junior Market i te tonu ore a ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale mamoe, so mamoe a paparusami. Ofu parusami mo tunu masi usi upipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whamaria ino lo loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile El Rupias Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 50225 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're You got me feeling all alone, na-na-na. Don't wanna leave you. I'll tell you, baby, what I'm we so well off,
ES Sound Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhasota nei e te wani nuu, 5 tolu valu, tasi o lua. Whawhasota nei a whape o iei se whiliwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea. Whae poiponga, o waso whanau, maso tāua i te tonu a inga. Wala au nei a e te wani i le 5 tolu valu, tasi o lua. Emaili 5 starprosounds@gmail.com. O le nei awa unanga e whaafiafia whaamali ni au loso iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le 5 tolu valu tasi o lua. E tuani no, E-Sons Protection. Ia, te tonu sa mo nisi nā o tātou whasalonga whapis nisi, ia ono i lātou ia o lo fsoswani mai tātou por kalame, ia e mwhai e on tātou whiloa i pia i le aso ma le aso. O le, o nanga le vaenga le Rupios China Market, o lo o watatala ina nei le lātou me tau sami Samoa, ia i le aso tofi, aso whareile, aso nai, ma le aso sa, ia ma le aso mafua, 5 aso le vai aso, ai le talaina le me tau sami Samoa i le aso lua ma le aso rulu mo tu silafia to asiasiane iso se teimi o le vai aso. Ia, tatonu lau sunga whengene fo ila o atu e whaau ta por kalame. Ia, o lata i leo tu e mafu ta teimi. Ia, whai alo whatu lau sunga ranga e mafu iala. Ia, au mai aso fina ngalo ni mele i o ia ili tata noa. Ai tate i nei Amerika, ai tate i mei e se atu i Samoa. Le aso se mea o pa u yata ua i le vaenga whaapor kiki e me se lava le vaenga tupulanga i tono o le atunu nei. Ia, malau silisila whaiwhi au. Ia, e tate i mei atu i o tatu ele Samoa. Ia, nei, Paula vase... Ma na ia tonu le o umaya ia ta ua vaenga ese o le whaunganga o tātou ai o tanga Samoa i le vaenga i le politics i le politikiki tonu lotu ia mai se le malo i whaafonei Amerika na o se whaamanatu tātou whaitau tuspa ia e tau fo i on tātou malamalama o le tuspa ia lava e political. Le mea e tauna tātou a mata ina. Mai lava le whengainga tuai ia e o fo i le whengainga fau. E political fasolo ato le i le tuspa ia. E iai i toinga manatu ese e whaitau el tangata mo taltonunga ese ia o tātou le iai lota iti le iai fo i ma le 7th day. But I think a tātou talanoa i le tuspa ia. E tau foi on tātou vavaai le tūlea whaapolkiki. O ani mea o lo tātou vavaai ma whai tau ai tuspa ia. E ma whai on tātou sotai mo le taimi nei. E whainga foi o lātou o lo whaima tai. I o tātou mālo ese. You find all of those things inside of the Bible. But on top of it all, o lo iai pele atua, o lo toi pele atua, i le process the political process. God is also involved in the political process. I tonu o le tuspa ia lātou. Malo, whawtai lau sunga i le whenga. Ia le alawana ua manino sa moe lau whaafonga mai. Io e tātou taumwhai e lona winga i sisi whamtalanga o le sunga whenga. Tatala te isi le vaai. Io e tala te isi le whale i e whale mawhauwhaunga. Io e ina ia mawhai ai ono tātou manino mamara malama a toa. Io e lona winga e awane i pū mo o le vaai Samoa. Io e i le i awhionga tātou ali. Io e tātou te ili lo loto pe i ai. O le teimi nei ua io e te lea tools. Io e whai ai le sa ilinga ar tangata lava ia. Io e tau te whae tete fo i tools, io e tau te whaangaina mai o le internet.
ni tātou, we need to be selective. I mea tātou te tiro iai. Langa ile o mea nei lungo internet te talawhia ngai. E atonu talawhia ngai ma le kālisi oro. Iai li sangata. A o tātou lawai tu ainga. Pio na sau no le sunga le whawhenga inga. Ia e tātou ona toi tiro nisi mea mor whaalau te leina. Ai ma lo whaftai. Sai tā ngai lai Samoa, tati o ai lua lava, whainga malo tutuila ma Manua, ma whainga malo tutu atasi. Ia, la tā amata tu i tutuila ma Manua. Leana e tā ua lau tunga le whenga inga, te tonu e le pai se le tātara noa. Tā te tara noa channel ina ia benefit tangata uma. Leana e tā ua te minei o lo wa aia le malo e le suia toto. Pio ia lea o lo tule mai. A o lo tele fo i la mea le ngunguru ai whainga malo te minei. O na o leana ua tā ngā i le mea por kiki matupe. E mo ia le ua a vea tamta populacion nei. O te tonu ai. E le ta taulana alo sā ia le tala noa tātou i mea ia. E te fun tatu maralo. Se isa no i vanga le lo suan. Well, pe fa e sa o fa longo. O le ta se i tutuila ma le sota ingala ma lot. Ma i le tulanga la le o le politics. I think o le memo mua e tauna vava ai le i le lotu. If a penaya il tato whenga malo I tutuila ma Manua, you cannot separate the church from the politics. O le whenga malo. O pe o le manatu na e sau mai whafu I nei Amerika. A separation o le church ma le state. Ele exist nan mena ya tato. Well, I think o le anga nuu, yes. O le tātou ai e wa inga maulunga le tala ya Yesu, I le tala lei. Nā wa peion tātala noa I ai le il mta upul nei afiafi. God is ever present in the political process. O lo I ai pele atua. So, mo tātou I tutuila ma Manua. Pawal mea tātou ne whai o lo whauau. O lo whauau pēr le anga nuu. Ia matala lei, ia mese foi ia le whaingo le malo. So, we can try to separate me ia. But I don't think e mawhai e tātou, pe a tātou talanoa ia tutuila ma Manua. Ia mese lava pe o le atu nuu le nei o tutuila ma Manua. E le uporung savai. E la talata tu le system nei tu le manu mo le tira fia per e le fasili le o mai le o fa pe mal fasili ala pati fa vai ma lo lava le nga duanga I la sunga ia fa te tele pati o le fa pe mai ia te tiuli le fi fatai e fa o fasili e fai polo kiki le tua fa mole Pila mana ia se Itali mai ai ai fasili. Mana ia le fasili fa amta upsisili le wa mai. Wa la ule faiva. O le mta upsisili. E por kiki il tangata. E por kiki il tangata. E por kiki il faitau fo il tangata il tuspa ia. Mena tauna maram la mai tatou. It's politically reading o tatou I tusi ese. O le tua lava I o le alofa. O le tua ele mfaiona ele aini bias o le tua. E o wel tala le ia Israel. It's a story o le history o Israel. Ma le manatu le fai mai e le tala masani le fai o le nuu filfilia. O tangata ia o filfilia. The chosen people. Well, a tutu le loto le tu fa al mtapsi city. Kwa le kalfenga ya le mtapsi sili a tato va il timing nei. O pila fa au le. Ya fa au le tu ya na Israel wale. So I think e fa pena vo tato.
You know, o la tusi mai Israel ia la tau history, ma la tau vai ngai le tua. Wa tangata ia lo fa mau ia. Ia le history le. O tangata nu o Israel. Tusi la Samoa. E se fo ia ta tau perspective. Ta sina me mana ia. Ana fa pe o tusi pa ia na tusi Samoa. E tumu ku ava, tumu koko, tumu niu. E ta te leva i ese suka moro. Rona winga wa, e sa kai o. Do koko ku ava. Moni lava. O na la le, o ai tangata ia redactors, o ai tangata ia tu fantasiel tu spa ia. Ia mese tala ia mai le whenga inga tuai. O le perspective na Israelu, i la tau va inga i la tua. E wha mua la tau la tau. A tātou wawai fo ia pelau tātou i Samoa. It makes sense le tala le lei mal tuspa ia. I tō maanga wha Samoa. Because e eif sto ta inga. O lessons ia mai tuspa ia. Ma le wha matai. Ma le anganu. Ma anganu ese lavo le o tuspa ia la tau. Ia mesa tātou wo o ia Yesu. I le whengang fau. Ia. Te i tiuli, ua whaamariaina le fesili, e whai porkiki le atua, o lona winga i le ai, mea tātou te o laim, tātou tiritiro, tātou ai ai. Le o tamāroa e pule porkiki. O tamāroa na te o ninga porkiki. Let me rephrase it like this. The history of God, of people's understanding of God is political. E polo kiki le malama o le kangaka i le akua. Mela nai e ona wa pe ona fautua tu pea. Vai tete a tātou i winga tātou te ave i le atua. E wa manatu al tangata i wa ato toa lo na malama i le atua. E le ai, o le atua e whapea, Well, that's all the understanding al tangata. A tātou vava ai le atoanga o le fuafuanga, a tātou vava ai pāneta ma le vani munimo atoa. Se na asin tamai mea tātou i le total story ai o le atua. Ia o le mea ne le por kiki le atua. A nāu tātou wava ai a fo i moli mawina i neonas e por kiki kangaka. E tā ua le mea na peo e whaamanino ina le wa ai ar tangata Israel un tusia le. E tau te loa ina e paias. Yeah, of course. Whai na pais langa mai la tusi mai langa ia perspective. Wha Israel. E pais. E o fo ile i tala lo o tātou mau e tonu le whenga inga tuai. E whaaleanga ia isi a tua. So mena ne pe no tātou noa ia jealous God. O le nature le tangata. A le fia les wa te ia wa fapi atua ia o mele mana o ile tua ile fia le tua ile mea so that's the way it justify tato belief a peye a tu ai male tua ile mele and that's it le tua no la ile mta upule ile question mai fo il tangata manai a tiuli po famariina le fesili yo le fui whapia mai te mate se ia e manei nei mata upu yo tatu e fesoasoani no tatu tau sa ili tatu pu mo'o ma tatu vai yo e no te whaonga ina le upu tātou yo e mini all of us inclusive language yo Lata le do tai samo. Winga fa o pe ia tarno ile meo le la sa usila sile. Mana ia mele te o mai fu le fainga tai o le por kiki. I tatu tu u male without knowing o la por kiki. Ele o mera le fai tatu tu nu I to tonu le fa matai, to tonu le lotu, to tonu me uma. La involved in politics. pen wat e politico me uma. There's nothing in the organizing or organization o ainga, organization o ekalesia, organization o whainga malo. Everything is political. It comes about through the political process.
Ele mwhaita na ana tātou vai ese le tu le lotu ma le tu le malo. Because it work hand in hand me ia. It work hand ele nofo mo ele ma e lotu le freedom le o le taxing o la tu. O me lava na fa vai mai fa foi nei ma tu no fa fo. Ele me ta o tax free o le o fenga luenga o lotu. O le agreement la o le malo ma le lotu. Wa tu lai mai I neunas awa ia wa to sui mai fa o le malo il tu lang o le mele so I think wa e tauna ele se talanoanga e fa fie but e tauna va aile le malo ai what is your responsibility as government you have to revisit your vai o me umai so se mea eu vou fazer um malo tá tu eu ai tu vai vai eu ma fu mai e tu la fu no a tato ola e tal no e meio taxes o foi au me fa pena e aí agreement sa o man fa vai mas na time but why what is ai nei time o to manatua tax foi au so tu la I mai it's generational e se ale va inga inaso le tu la I mai fo I tai o malo sa mo tu totas o vai ma nei voi a tax aku ia foi au ia ile nei foi vai tau ona la vai wa ile tamau ainga ia pe ona foi atu ele fo tasis foi au is foi au ele they're barely getting by Is fai au ia e te tele o lato alofa ma. Manuia o le lava la e atangi lava pe o le e tarno marisunga fa fenga sa mo ra fa fonga. E awani o tatu ese tatu tu tia ia ma fo le o porkiki le te tau ona tu tonu o rotu. O le o manino tatu por kalame ne fiafi. Ni o sia tatu me a mata mai tonu le ainga. So se mea e a mata mai tonu le ainga. E o fula le porkiki. Ne o manino le tanu ne fiafi ma le sunga le au na le tua. Ia ele ai porkiki o te tatu foi o asa lida tonu lo ainga. Ia te me porkiki ai o fatonunga. Ia te me porkiki ai ia pe le ia tatu manino o mai vaenga ia e isi vaenga o Fina malo tu la manu afu ile te o le sa le fisili o le fisili le mai o seu pepe lana ele I failangi tax a faife au I asola ia I te fa manino atin melo sunga finga I le vanga ia sa ele failangi tax o awa o le so tainga le malo ma le finga luenga ma le lotu So that's the rule. Na sau mai ia sona, but ole fisili tau na fisili, ala me watu e sui. La ala me watu e ole taxa I loa ma fai au. Ia peila fafu nei, ele taxing fai au I nei Amerika, mani au lotu. E ta'ua mo non-profit. Le iei 501c3. 501c3 me fa pena I fafu nei Amerika. Fai tatou te o tu langa na. Lausunga whenga. Le lewa e ta ua. Lewa e clarifyinga lewa e a fo le vaenga lea. Leanga o lea mai si ta o tu I marotu rotas. O le pi e ta whai a le mele le o le lalolangi umai e tax fai au. Whaptaila o lewa e wha maunia. Langa sa utala noi fo le mele langa te tilo fai au sa unga lue ai. E le whairinga ni tax. I lalo la 501c3 Ia Manuia la lo te whamanino ina pea. Ia I autou ana I autou tamai ma tama te tele ia au whai evangelia. Nofo I mention o nofo ia atonu o lo. Ia se ta fisili I lunga rei. Ia sauna mai. Mura, sua tula e po e ala festili. Leo te falo con o seule. Ma ia tele po kalama. Lo que falo con o cosa o mai de stunga fa fenga ina fatia.
a tax ya ngafai tax ngafai au ya so la alo ku ai ku le Amerika Samoa ukire fa longa o fai mi tax ukire fa longa yo wa inga wa yo ke mamonga wa ele ko mini fai ele vale ele fai lo fa se ma ko kopo ana nga ye maka fa le alo wa inga lo kinga wa no kai ukire fa longa la fa pe na fai la tax fai au ya so la ale wa la yo ko ko na nga ya ke mi te o afo yo tai ano no se mi fa o fa fai au ya sam se fa mo la awa kere lo po fere fa mai na fai la tax fai au ya so la alo pula la mo ko se ka ke mi nei awa la ke lo ele fai la inga ni tax fai au puni ko se na nga awa Ela a vatu leva no fai au so fa fenga ai o tonu ele ai o tala fa fenga ele ai se au to su ele terminei ai ele fai ni taki ya so ia o aso na ela vatu ele no ela o mama ko kere kala ho ko ro ni ke o ste ai na Manuia te le nganga tatu proclame yo fa tai away alo so na esa o manatu le tina o aso la ina ia malam ele ni tax ele na me tax ele ni fai au a o aso nei ono le mele o tu la i mai sa mo tu to tasi po le alma fu anga o toe o ai fu mo toe asi le ia fa vai o mo fa vai le ka le si mal malo i mo me tax o le masanita to ia sola pe mo lo tir fiela sunga fenga ia pe au leu ele ngata ile tu revisit o meina au leu pe o ko ia nga il tu spa ia tu spa ia le fa mai ile ma fonga le o ta yo maloma ma le cha pipi le fa mai tu spa ia no o ia Yesu na tuli pe te e tongi le matau le vai ia o le ma fo le o no winga ai ta tilo fo tala Yesu e pe ia na fa le su ia alu ia fa ta nu langa ele o kui ia ile mea e fai fo ia mfa ngali ele upua ele tala a Paulo ile tusialoma ave ia kaisara mea kaisara ia peia so se mea tato te fai tau tu you have to understand the context o saunoanga a Paulo ia malfeta lainga fo i o Yesu il tu ia peia ona whamanatu atu to te leo taimi It's a persecuted religion, Christianity. O le taua fo ia le nava i tau ia pela o le saunoanga le a Paulo ave ia kaisara mea kaisara. It's a mode of survival. Ina ia survive ai tangata. Ele o vai atu la ele o vai la Paulo i tangata na awai e se le mele i lo e tatou le fai au neonaso. Ma le meta o ele fai au pole au na ina naso it's very different o le mele o format to le fai au o le organization le mo doctrines me uma yo fai to ne o me fai tangata to ne naso o le vai taula o Paulo ele me fai to so mai se manatu o Paulo i tulanga o tupe because so la tala no sa o Paulo i me o tupu mai le taimina o e fai uma to meana ina ia fa wau pelinga luenga le lo fai fa lilo o lo fai fa lilo tangata ke wisiano la to tapo inga tonu fa le vai tauna that's why ina ia awane expose actually ma fa lave mai le ma no ile lotu le fai fa le tangata so le mafu angala ilo wa ia malamala mai tulango le o fautuanga Paulo winga i lau saunonga i ei foi se teimi e ka kauenga challenge tatou ia of course peila le tala foi le Paulo ia te utou le whanau le whapea mai Paulo utou le whanau utou matua aua tu le afu le tala na o tau fo i whanau. E pei e fōringa mai o leo tau tala Paulo le san whanau. O reo tala no mai Paulo le perspective tangata e tau si le whanau. Ia, e le se whanau. E sinko. Ia.
Ia ina ia maamlama voi a Paulo. O se tangata o lona olanga atoa single. So mo Paulo. Na taua ia Paulo le o lona ia preference o le nofo to tash. Ele imana o e whaalave. Ia se isi le ngā luenga. Ile mission lea Paulo ile ngā luenga tālai. But e tele a mea lo tala noma e Paulo, it's not his experience. E se fo ia me e tala noma e Paulo i tūlanga o le ngā luenga. O lo tala noma il context, e pe ona whaasoa atu vai aso lentea. You don't find the same Paul i tusi ese ia. E pe e is taimi, e fte na e manatu a Paulo. Pe a tala noa mai la Paulo i au na fine. Me wha pena. E tala noa mai Paulo i lesi me ia au tau tama loa ma fine. Wana i tau pisa i au whaalongo i au tau taito lua. Pe iwa tutu i lano e Paulo i le tupa o tamaitai. Aile i ora i. Aile i ora la Paulo wha pena. Awa o ana au auna. Tō tele o ana au auna. O au auna fine. O awa o mwhaife au fine. Pe i o la tau ia awa a tātou manatua le talitonunga whaakewisiano, na whai i whale. O le vai taulana, o aina pulea i whale. E pulea le fine i whale. O le tamaloa ai i whafo. A sau tamaloa i whale. O le fine na e organize le fine me uma. So that's where na whai ei lotu o tangata. A o la tau fo i o fine. Sa whai mawa o po o whai fi au fo. Ia manaia te le... O le fu na tu mai Julie give to Caesar le fai por kiki o se mea mai le atua o i orfesili o se mea le fai por kiki o se mea mai le atua pele ua sa o ai le tusi a Jeremia e fa pe ua sili le fa o le loto o le tangata na ilo o mea uma ia pi ofisili ia ona usunga na vai fenga i man tak fisili fai pol kiki se mea mai le atua ia tau fila u mana tali le fisili o pol kiki ai ia la wa ia mana ele se mea mai le atua o fai nga lava o tangata ai pe u fa pipi atua i mai le atua ia o la tau manatu ese ia ata total no fo ile il tuspa ia ia na vai sa le fisili e fatau ia Jeremia o Jeremia Jeremia fa pe wasili le fa ole le loto fa ole le loto o tangata na ilo o mea uma it's political even if atato world prophets I pe fetal tuspa ia o mo political uma mea na but ole atua lava ia no I don't think mo fa yon tato fa pe por kiki le atua ia Manuia tarsia o manino i lau silasila mai Julie ia vai langa o ke ai timu karango aku ia o sofa fose ia tuni mea ia fa maruru atu zato ia pe fai atu le tau fata i lava ia o le ana te ia i lo wala tata taimi lo sunga le fenga ua tase ese ma whainga malo tutu ila manu. malo. O le whainga malo, le malo tutu o tasi te minei. O le mea moni o lo ngā la lo le atunu. E le ngata o le porkiki wha le malo, wha le ka le sia. Le bevesi ai nei mea nei o tax mataulanga. Ia ma le porkiki wha tupe. Le asa utau nuanga i le vanga lea. O nei a mea uma pe on tatala noa i le tax o tua o tupea o mea uma e mafuona a tatou vavaai fo i le tūlanga o le wa tax ia lau whainga luenga i le mana o le whainga malo sa mo tuto tasi o tupea pe tua sui ani mea pe atatu talo noa il tamau ainga so
e tele manatu e mawhai ona watu a moa ua ia e le tala whea ngai ua ia a wa whai ola a tātou o le a sopo ia mai ele mālo ia le lotu ia e toe sui then e fo ina isi suinga e mawhai fo ona adjust ai fo i le lotu i le mālo because ele aunga tātou o mai e wa ai whai whi au but whapela tangata i lo whai matai o le mālo ele o lo tātou le history o lako tax mai isi mea because be careful il mele te mana ele ni fa mau ngai tau tax e o vai le palemia ma la tau i o lo fai o minsta ma so ole fina nga la loku ya va mole ya au va vai mai mo fai mo ya le tu pale le malo va vai fa le tax ma tu pe umana ya ta total no la ya mo termine ya malo lo ta upu I say fai fa le mo le fai nga malo transparency Manuia le whaftai tiuli ia o tau ni nefu foi la o channel yo e whaftai na o toi whamana tu mai le wangana ua wha ono i au tu whanau sao yo e pe o le talana na lantau whaiatu le talana tiuli o le mate tau whaiatu ma le sunga whawhenga inga yo e fui le teimi tau te challenge ngai yo e le whapeo se tatu tau te whesili atangata ia whapeo paulo e le i whaia se whanau e tala whea ngai yo ia e whapena e whaia manga ia le mga kua whai whiaunga le pero nise o paulo e iai lana o paulo e iai lana peu e iai le peu a paulo o le mea le na e le o iloa e tātou e musu ta maa loa e whailoa mai ne i te i ua tātou le taritonu i whi au o le tari ia waila le la atau na loloto o le tātou kano. Ia awa, ia ele o tūsia mai, awa o te leo nei tūsia, e tūsia e Paulo. Ia, ele tūsia mai a Paulo i langa, ia private life. Ia, ele loa poi pe sao. Na ia se pe ua Paulo, e tātou te lei loa. Ia awa e te leo mea fo i ele tau mai ele author ia o tusi ia lato private life just like ole fai au ia le public life ole fai au ele manao e se le private life ole fai au ele so ona ta o kira ngar transparency ave se lo makofi e fōringa nanga le tati tari e pei fōre le mani au mai ai le sao le mele we have to look at the Bible and the writings in relation to our real, now situation real situation on life so se taimi e tātou te manatu al tuspa you know it's different I male mea leo lo tātou so I fua I le nei taimi ne wole to ta ona tuspa but if we look at the Bible in the light of o se tusi e tala whea ngai mo tātou mea lo tu lai mai fo I le nei vai tau ia tātou then it makes it more real I o tātou ia tātou o lea piu walanga langa mai manatu I lau sunga whea ngai niko kalolo ia malo whaftai le o CS Grandmama Rocco 501c3 are non-profit organizations applied towards all churches which are non-taxable. That is where all clergy men fall under. Offering for pastors are non-taxable. Yeah, so. Yeah, o lara le o te whasena fi nau me tai ir tatu maro. O no le manatu ia sa mo tuto tasi. E ta whai ma le larolangi. Lea manino Amerika le ngano tilo le fai au sa unga due. Ele fai linga se vangar fi fai mana mo sanga refund. Ia mo ka fai. Ia sa ole le manatu le 501c3 now o fai au. E pui ai a non-profit. Le wingala non-profit. O au lotu I au Amerika le whaavai le il tatununga whaakewisiano. So the churches are not looked at as an organization or churches are looked at in America to sustain, support the country.
So the mission of the church is to have a home outside of the government. O se mea e rest al tangata, o se mea fo e maua i se whaamarusi au al tangata. So e ena manatu il whaavaenga o nei fo I malo I Amerika. We cannot tax them because o mea na e fo e maua, all the communities have churches. A matalona tax e tātou ia au lotu ma whaiwhi au. Then we must treat them as a business or a corporation. Ele mana o la le ele malo te le Amerika e whaiwha apena. O mea la I wa ngata tano I mea I. Au whanongono mani tatu malo tutu o tasi. E awane I tā wha I ere manatu o tangata e tō tasi e tā wha I lau langi atua. Nā le manino ra Amerika I lea. O lau sunga o le whawhiangainga. E I lau lava I atau pe whai lau tax pe lea. Well, tele ai ia whaiwhi au o lo whaila inga ia lako tax because they work. Pe lon contextless I Amerika. E vai fea o lo ngā lue. E le mwhaiona tato ve Amerika, e vai Samoa. E ka so le, e whaavai fo o I ngu umalana whanga I Samoa. E le vai ngā wenga se whaiwhi au. O le ngā wenga I o le whaiwhi au o le kālesia. E mese whatkua. E le sang whainga wenga ra o le auna. Au auna. Au auna I kālesia manu. O le whainga I fo I manu. Au ila. E le mwhailana o isi na I unai whaiwhi ale o e whainga wenga. E le mwhaina ola. Ele to telen tangata le kālesia. Ua Samoa ia pe e whai nu. The pastor has to go work. Part-time, even if for a little bit. E o e whainga wenga. Pe la o mā ua. Ia, o au ia leo te aonga al matoa inga. E whainga wenga. Ina ia so soani mai I mea whai o le kālesia. Ia, mai se fo le tausinga o le ainga. Lenga tasina me tauna manino ai le malo. Nanga le whape o whaiwhi au te tele ala tu tupe mo. A ia iloa, o tupe mo e whaiwhi au. E toe uma I to tonu o le kāresia ma na me whai. O le to tele au whaiwhi au e tongi maa. Yes. All the time e tongi maa whaiwhi au e kāresia uma. Ia, e te ilo ia initial au whenga aluenga o ia na mea na uola mai au maa o aunga o maua mai fo I au mātua. Mea umale kālesia te wana sili whaiwhi au. Ta wana te lele, ta wana mua le whaiwhi au. E le o le tu ai ngā rangona fu le fia mua mua. Ai whai lead by example. Lead by example lai. Awai, it's o le customary practice ana o tātou. Ia manino foi. Ele whapena, uma manatu whaiwhi au. But o le majority au lato e whapena o le mea mai o isi whaiwhi au o le mea maua le alofa e sili atu le mea o lafo toe lafo le kālesia I lo le alofa le maua ia manino I fo ia le amata upu Mana ia I oe whape mai tapunu o ngawale taro ia whaftai tapunu Tuli ia malo whaftai grandmama roko pisangata e nofo I Amerika. Yeah, ne e fōlinga mai le mālamlama fo 501c. Thank you for tuning in, grandmama roko. Ia, whaftai fo I mōno sao tatu por kalame. Vitawa, paua leo le atunu e tax whaiwhi au ona o le mana o ua le iloa po o whea a tutongi ai le mau ai tārafu. Ia. Pei sa o le manatu au te tatonu na aleo o ieta langa o le recent ai e whaitalia le malopo le alatu recent. Ia e pei e tau whatafafunga le tātanuanga a no o mai sa o le manatu. O le your perspective as a reverend, as a pastor. Mana nei io e whaitaitele lava oi sole. Mua au tupufia wan au. A whai o tupe e mō le ngā ruenga a Kaisara. A wāle tū I le tino o le tangata. Lona winga o lo whata ua fo I e Yesu le ngā ruenga a le mālo I lana pito la au. Ia mō le tū I le tino.
tuula le ngā ruenga kaisara ia tia na te fuafina. Ai tuula ngā ruenga le atua i ona fo i tangata o filifilia rātou te whaatinoina. O lona winga, e ngā rurue whaatasi ia vaenga e lua i le rātou lava mta whaioi. A wā o le tupe e whao ngā ina uma e i tū e lua mō le manuia rau tele. A wā o ro ngā ina e tangata uma tā leni. Ma tā whaioi mai le atua iso se mea i lunga o le whonga ele. All people or sinners should follow the procedures under the law, even if I'm a pastor or le la ua mawatu. We all depends on tax for the development of our country. Yeah. Manuia le oio moa au tupufia wala au whaaftai mo le manatu. E pei o le tau tau fia maramlama i le wingo o le manatu. E ngā lue whaatasi. E se mta whaioi pei o le winga le o le manatu. Ai taimi. E le sa o whaltu la fono. E tato whaetete awa mai ia, tato mulmuta il tu la fono. E tu la fono. Se yo talno atu i le malole Amerika. I le fitu se furu tausanga talu ai o mawai. Sa i tu la fono i nei. E se mea o ngai tangata lanu. E se mea o ngai tangata palangi. Sili atu mea maua palangi. Ia to la titi mea maua tangata lanu. Mantua tato o tu la fono. O mena sa fa tu la fono ina le el malo. A o aina check le tu la fono le. O tu spaia o tala le tu la i mai tangata lanu ia mai taltonunga o le civil rights movement. O la tono mai le sa o tu la fono ia o to America. Mo le check and balance. Check and balance. So tauna you must always look under the eye of love. O le alofa e sui tato o ia Yesu. Tau Yesu e mea sa le talafea ngai a Yesu o whainga o onga tuwai o le au perfect o le au ostaulanga. Soli e Yesu ia whaavai. O le alofa. Soli e le atua le whaavai o le tula fono le asa o aina suia. Sau Yesu ai. O le alea ngā kokula fongo le vai kangakai. Le fia ai. Le alanga soli e Yesu e tula fono ala au e peru la ostaulanga soli e Yesu tula fono Roma. If the law is not composed of love, then the law must be interrogated. We can also look at that ile tu Samoa. O fai male alofa fai unga yo le malo. E o tangata lotu ava vai lunga il fai feau ma le ekalesia wao o fai male alofa tau fai unga. Mena na mata yun tala no aina ya mta upu ia. You have to talk about these things. All about love. Yes. Ya malo mo au tarsia o famariinga finangalo e teimi tau te tam fai e famariinga tu la fono. Ai yai fo de teimi. Yo e te tau ono tatu manino i le alofa o le atua e tau mwhai ai le wawhia ngai o tangata ia ma le tūra whono whanmalo. Pero ni se taito. So ngan whawhenga inga whamari le ia tātou i le mea uo o iai yo e se lunga asi o tātou malo tūto o tasi. Leanga e pulea le tūto o tasi. O no sa ia tātou a tonu e iai fo i se isi vai tau e to e suia e se isi iau ngā tūpulanga. Yo e moni le leiper ni se pauale mea i to e o mai se isi tūpulanga ua matua wano nofo tātou rungo le sami. Tātou singi pēr i le wape tātou nofo ia whainga lau o tamatsa o e lunga i le malo. Whaataitua ni se malo lawa on sai tawita ia whataro what, ia whataitele i ofu manua. Ia maro tawita, tau anu. Tameti o tumua. Tumua tasi. Io, ia. Whawhiro i atu, i lo sunga whawhenga inga pausa, whapel ia lena Manuia fo i le whasoa i nea fiafi, whataitele. Ia, Ruben, ia, o antatu mea ai nea so Ruben, thank you for tuning in, Ruben.
Ia, ua tu sole. Ok, tu lus fun tami te ia tu era fu fa fenga. Ioi. O no winga. O atu leva no. Ya. E sam apai le ta le la tata pesi. Ya, mana ta pena I se finga sam apai ta tau. Mana after. Ia on ta maro sole. Ua va veta te mien. Ioi. No lava. Na ole tu
sino ala Hange lue ole lagi se ipa imai Betu pupula se susu malo simai Ave esse le neitino vai vai I vi I tato matai Ave esse le neitino vai vai I vi I tato matai Ave le neitino vai vai I vi I tato matai I vi I tato matai Ia, tatonu sa mo le ua nga i mai le mapur kalame i le si ui. O le ua tatou ho mai fai ungo le mapur kalame. Yo e whaftaite le lava i le atu. Ia, valasi sefo. You can file self-employment and pay your own tax to the federal. And when you apply for medical social security, when the time comes, you will get your benefit, which is really good. A different story la le fai ai sa munda. Ya, mana ya, papai se u fala wa tua mo au. Ya, na watu le sunga fa fenga e sama pinga tatu por kalam. Ya ma watu se tadi mo ulua. Yo sorry pastor. O lona winga o le na fa atonu e Yesu yo e lona au so e avele tiute o kaisara ya kaisara. Na tele ta fia pe fa pe atu. Aua tu te whaia ni la fonga. Ai a whai o lo iai se manatu iso se tangata ola. E na te le taria ina le totongi ina o lana tax. O lona winga. E le o iai lea tangata se anganga. O le ava ma le usitai i le pule. Awa o pule. Ia, tasila lea mea whangata na whawasianga. Le pule. O pule o tofi umarava mai le atua. Io e whaftaitele pastor, ia, mo le ofisa sili, mo le whaasoa, ma le tarangoa, pupu, amene. Ia, si tua tule hawa no, i le sunga whengainga, e na te whaamatalau ili, ia vaenga ia mua au, io e, ia, mawalasi, mo le tua fuut whaftai, ia te urua, ia, mo le sao tatu por kalame. Ia, malo lava, ia, si momoana, tamwhai atu se tali o le fasilia mua au. I le tulanga o le pule o tofi uma e mai le atua e le sao a tatou vavaai le tu o le whaiwhi au e le prophetic role e le tau e le au su e tuspa ia o le prophetic role le mea mai le atua but e le mawhai foi untu e se tātou manatu e iei manatu whaal tangata e sao mai le sao ai le e whaalave mai le prophetic role e whaalave mai le i le mea leo le pule po le tofi mai le atua we have to look at this realistically o le manatu le na sao ai a tātou i aso ana mua wa esel tatou wa il mele wa tatou neo naso le wa tatou atili malama il tuspa ia wa atili foi un tatou malama ya Yesu male vai tau na fai ele nga luenga tala yo Yesu if we look at that ele fa pe o fa Yesu ya itangata wole tungia ya to taxes no o le mele fa Yesu vai foi le malo a fai ele o fa vai le lufa ia tu la fono e ye le pitola a o le kalisium lotu e fa sa le me ia a fai o fa le tonu foi le lotu e foi le pitola au o le malo o tangata e fa so
everything it revolve around the love. Ngā lue whaatasi. Ngā lue whaatasi uma tātou i le lofa. E manino ma le lei ei fo i le ia vaenga ia i lua o le lotu ia mai se fo i le whainga mālo. Yeah. Manuia. Ia e. Se tau mwhainga e tau whai i ua ia manatu fo i le nei a fiafi. Yeah. E pe on sa tala noa ina le mata upu leo o le politik, o le politikiki, i to tonu o le mālo, ia e mai se fo i o le lotu. Ia nāua sa avatua ia se vaenga o le manatu o tula fono uma ma e whaavai i le lofa o te tau whilawa au ia no ua ia manatu whaitotasi. O tula fono na e o uma no whapa ia le atua. Love is the overall o le amatanga, o le whaiunga fo i lea o se tula fono. E iei taimi alu e tātou, e iei tula fono e tala whea ngai mōlana vaitau. Tātou alualua e le lumanai. O tula fono lo whaia le vaitau nei. I le isi 5 tausanga pe se lau tausanga. E se fo i manatu o tangata o le atula i mai le nā vaitau. Because e sui le lalolangi. E iei mea e o lo whea ngai e tangata e whai ma suia ia whainga. I atunu ese. But o le anofa lava ia e whaavai ai. O le politics a ia mō tangata i whafoi nei Amerika. Pe ona watu is a taimio sola se manatu. It's part of the Christian tradition. It's part of le taltonunga o le tangata i le atua. Ai maise atatou vavai a Yesu. O le olanga atua Yesu. E political. E le eise mea lei, o le mai lava a o tamaititi Yesu. Na alua Yesu i whea. Il madu. Finau Yesu ma o Yesu ia le agosi taulanga. O i nāna a mata i un tātou vavai. E iei le fsota inga o le political process o Yesu. O Yesu foi e le na ona tala noa ma Yesu i tula fono ia ma tusinga foi lau e peru i nāwai tau e whatau le il taitonunga lau yuka ia. But he was also involved in the process e whai manatu foi i le malo. E whai manatu foi Yesu e le ngata le malo i Utaia. Ia o Roma foi. Na i ua ona whaasata roina o ia. Ona o lea tūlanga. But it's always a lato ia e laiti. The little man, the little people. E se taimia e vesilingia i e lato se mea. Ona shut down ai la ia e tamasao. So we have to look at the gospel. It's a little understanding and a little faith i le taimina. Wa fesilingia e lato le malo tele o Roma. A tau le power. O le matua powerful o le malo tele o Roma. And you have to ask why. You have to ask why. Because of decisions lai whai le malo. E afia i ma e involve ai matangata ia. E involve le ola whaaleanganga fo i o le tangata. It influenced the political decisions e make e tangata ia e tai malo. E influence la tau lo ola whaaleanganga. Influence la tau le tāpo ingo tangata. O le mena le i le manatu. We cannot leave the political process up to the politicians alone. They have a different agenda. Mia matatou, but also se tu la fono a ma se fai unga e fai le malo po se kalisia po le lotu e fa vai le lofa o tal tonua o ia o na e sila lofa mai ma lia i fo ia le tua ia tu inga tu la fono ia la sunga fenga ali fa mata por kalame o le te fa umai maro tutu tasi. Ta ui on ngana. Fa pio e fa fonga mai Samoa. Io e fa pio le te mulita ia le fono usu le malo o fa ia te mini. Na tango le mata i tu ngana. E fa longo i se ngana fa pia o le mea u te fa ia tu o le mea na uno tatu lo leina. O le ale mea le ta oto ai.
e whaamatala mai si whasi whai upulena. Le mea le anga iai le mea o le pule. Po alawa la isi tula, o alawa la whasi whai upuna la sunga whiangainga. E whaamatala ia te auto atasi. Le tūranga le iai, ua whai atu ro le mea, o le mea whatu o le mea na taun whai. O ta oto ai le alofa. I le tuainga leadership lea. Ia, e nao na tātou tiro totoa iai. Ia, e mawhai ai le whai unga tangata. Ia, mai tāua ia te aura sunga le whengainga. Me o wha uma iai tā no. So, poro kiki lava. E le airo se alofa iai tonu o tātou whainga por kiki. No wingara me lana ta ur pūrenga leanga. Por kiki se. Ia, lau sunga le whengainga. Ia, o iai sau whautuanga le titia mo tupulanga. Io e tarabou, ia ele a whaina fo, ili whaongaina o ngana e lua, ina ia mwhai fo i o na manino, ia tupulanga o tātou atunuu. Ia, e mi se fo i tātou au wharongorongo, i au whafonga i le nei tu la fiafi, ia o na whaumatu e leo mata por kalami. Alo. Ia, paua se whautuanga i le ngana whapalangi. You are part of the process. Your political decision-making is part of your religious identity. So you have a voice. You have a voice here in America, wherever you are, whether you are in Samoa, New Zealand, or in Australia, you have a voice, and your voice counts. The one thing that I have to say is that if you feel like your church is not inclusive, you feel like your church is not open to this process, do not be discouraged. Get up. But be the change that you want to see inside of your church. To tell you, Tato, many times, if we don't like religion, we leave and we go to another religious tradition. If you go to anywhere else, you will find the same elements that you left, but it looks very different. A lot of people say, well, you know, I don't like that the whaiwhiau in the loku kaiki, in the lamosa. I don't like that they have to list the lafonga, how much this family gives, how much that family gives. When you really look at it inside of like all of these other Christian churches, not Samoan, because many of our children are leaving Samoan church to go to different religious traditions. But you don't hear about any. Yes, you don't hear those things, but that does not mean that that is not happening behind closed doors. Ele leila la tātou ia tātou lotu Samoa. La tātou te loa mea lo mawil whaiwhiau. When you go to the other church, you don't know how much the whaiwhiau is receiving. They can be receiving $1 million. Ao lotu foina, e se asa e whaalongo iei. O lafo ia whaiwhiau, toi la lafo mai tu tonu le lotu. So this is why I want to be careful, and I want to say, one of the reasons for me being coming into the ministry and being a whaiwhiau was because I was in the same shoes and position. I looked at how come the church is not speaking on the political situation, how come the church is not speaking on this and that. But instead of leaving, I want to encourage you, right, to stay in and become part of the change that you want to see. There cannot come change. Don't leave the church. Don't leave. Don't leave. Because if we all leave, you have to realize, for me, what's always made it hard to leave is because I'm leaving the legacy of my parents. I am leaving the legacy of my grandparents and all of my ancestors who came through this tradition of the Loku Samoa. But how is it going to change? And we go through the process of being the change that we want to see. So whatever your politics may look like here growing up in America, whatever it may be, if you agree or disagree with your church, I want to inform you too, there are those who are in the church that will listen to you. Find the right people to be mentors and the whaiwhiau. Your whaiwhiau needs to hear from you. Yes. The whaiwhiau needs to hear, hey, this is something that I think will help out our ministry.
But ele o whaia fo ila au tau pitola au le tupulanga. Whaia le make sure informed ia le whaiwhi au I tūlanga o ngā luenga. Ia mese a tatou wawa ai le politics. I whafo I nei. Ia, whaftai tele I lau sunga I whawhengainga I o te tonu o manino a toa le tātou ta upu in both languages. I le ngata I tātou tupulanga talavou, I o tātou fo I mātua I masani, whanau noma tātou porkana masani o asonga fua masolua te ua o le taulogologo. I se lava I o mga nga I eri taranoa, I o lana porkana masani o le taulogologo, I e peile o na iai le au o nei aso government politics and the church politics. E whaafewhea o na whaafea ngai tama I elua. I leni tama I mea o mea te tele. Ia e pi o nau tū whaafonfonga mai o le whaasoa atu o le sunga le whaiwhe au. Io e mo o mia lo tātou māna malama. Mo mia lo tātou māna umai vaenga I lua. Ina ia saunga le mū tātou le mālosi o por kiki whaare mālo. Ia, ma tātou waifu I tono loto I whaare karesia. Ia e manino ma o inai tātou. Ia te tonu samo le tātou anga I mersi ui o le tātou o whapea I lea, whai au tō vai, whai mawhonga tau mōri sunga whawhenga a mai anu, whai tuar matala muli. Ia o na fo ia tule I sunga whawhenga na te whai u tātou por kalame, e mōri nei lava taimi, ia whai au lo whatau wa e whai mawhonga tau mōri sunga I Pausa, Thompson, o sunga whawhenga tau langi, mai le kāresia tō minkesi I le aio Compton, ia e na te fofonga ina I o le tātou por kalame o le nei afiafi, ia whaatasi e masau fesili e whaatupu manatu, ia e whaamaite, ia awa lava lautou whaafonga mai, ia mawaise me upu ai masani ai, masengo ti akono ino mai, ia le upu o le so, ia whaima, ia e whatu e pa ui ele lei, ia pe tofu lele fo I le ngongo masiana ia o tātou tufi tau whao, mea ua maua o le nei afiafi. Pe ona whai atu, anau tau le whasoa mai. E le atu atua fo ia se manatu o le sunga le whengainga, ia maso vai mate nofo atu ai, no e whasoa atu. Anga le leile atua e rutu soifua manutu wola, o la whaiwhi au lea, ia whaatumu ina pēa la utu, la sunga le whengainga, ua lava le whenga iai, ia ma le whe au o le atua, ia I le nā fo I vaenga o lana tō vine, e mō le taimi nei o whea le mea wa o pū aningangana. Ia matua whaitama o Samoa. E matua atu ia te oe le whaiwhi au lea maso vai. Lea le mea o sipai le la manga I le ngangana, le tau tamali, ma le tau la uru I lau whaafonga mai. Ia malu ave fale se ngana ua sala ia fa mangalo whaiwhi au lea fa mangalo so vai ia le mana le tauwhinga tātou toi wheilua I tai au ia o tasi fo I auna sunga le fo mai ia mat por kalam masani ia o tō Manuia ia mawhanga solo toi lava tātou por kalame ia se o le tiu whangor tai au fo manan tau tua manan ia e au fia mai lava o le anganuu o le keusiano, o whawhiawhianga, mea ia pā leni le ola. E le alotu tasi, ni telefoi mātou le tuspa ia manatua, o le tau te ola le lalolangi. E ta tau o na manino tātou le si o manga, ma le ola le tātou te ola ai. Ia e pe ia le o le whautuanga at fōma I tau sami. Mea ai pā leni. Pā leni le me tau sami, umi fo so fu ma fa pena la le tautua ma le nanga ale nei ia la leo ia ona fa pele so ma leo ia la sunga fa fengainga ia fa fitai tele I te pena I mo ta upu le nei awana I misia ia te oile so lua o le vai so fu o le asi tia fo inisi ia tatu te tala no ia whengai marsunga I le whaiwhi au, sunga whengai ia Pausa Thompson, ia ma le sunga ia se purona tanu asa ia nisi ia tatu malo le vai asofu e tasi a le aso tatu le farsa. O nei ia wanoa, ia e tatu te tufi tau whao, ia o na manu, ia anga le leile atua, sau malama,
ma au mai ona manu mo tele na titi mo ma ua te minei so foi ia sa mo e tu la sunga de fenga ya malo lava ia ele sunga fa tonu ya mo lau sa noanga fa i fo ia le ni va ngol tatu a proclame ia pe on fa nga solo va ia so atoa e mo le fo ile ngang fa aftai ia ilo sunga le wao tu le pa mo le ta proclame ia ta tonu lava o ta fa so ai fo ile nei a fia ma na yo ma tango fia fo ile ole o ta upusa tala noina wa ese experience ese fo ile me tala no mai la wa nei vai on fa tau va ia ai fa so mai fo ia la sunga ia I tulanga fo ile nu ma nisi fo io experience o lo mai ia ina ia fa ma na ia tila fo ia ta talanga ia mo le fo ile nga fa aftai ile pa io le mamalo le atunu sa a wai fa tasil nei talanga nisi fo ile fa ngalwenga so ngai fa fe ngainga ia mai se fo ia tatou tangata uma sa tatou lafu manatu ia ma fa so fo ile nei afiafi ia pe ona sa no le sunga ile le wao ia tasia se tatou waso I tonu le fa ai pe ona mana ia leo polo kalame fa pe ia wa ia manatu o tangata lotu ia mane o latou fo ia ma faufaunga e fia vatu fo I le faife au po le awao po ni ti akono fo I ma tangata uma lotu awa nga ia nei fainga fa nei ona po I lungo penga ta failangi wa tatou fa wa ia sa wa tatou fa so ai ma tatou toli ulu ile fuato le amia tonu ia inei o le mela le mana ia fo ia polokala me fa pe ia mai se fo ile il tus mai ma le fai manatu mai fo yo nichel au fenga luenga ia I lungo le o tatou page on Facebook to moli atu le ngang fa aftai ia vai aso ia na sa no ile to misiani mate au alu fa tasima le sunga ia se pulonga ia so ni mai ma le sunga le wao ia se vai le vai aso io vai po ai se awa posti a kono mato e kalesia ia e sumai fai fatasi el tatou por kalame le vai aso mo le tele le nganga fa aftai manuia ia il tatou si fongo ta fo ia mai se fo ia por kalame fata tia mo le aso ta ia ole afenga ia mo nei vai aso mo tu pe ia le sunga el fa fenga ia mai se fo ia tulanga fo yo le fa lave fo yo ainga lo fenga ia nei vai tau ia le sunga ia se pulona ia mai se ia le faltua ia fo ai I le mani fo yo o le tina tu fo yo fo ai e mantua pe I talusanga ia le sunga fa fenga inga maltina mal ainga I le nei fo I vai tau fangta ia fa mai se le tua ia ma fa ma fanfana ia ile nei vai tau o le fa no normal fa vau ia tatou mantua pe ia o tatou fa mo sili ele seoti o le ola lava le tatou te ola I fai o tatou o lava il tuspa ia matala le ele seoti o le tino lava o le nganga e ola pe ai se fa ai u tatou tau fainga nei afia fi le talo manuia lava o tau ia ma faiva fo yo nei vai aso lo toi le tua fa aftai le fa so mai le nei afi fa aftai le fa la I au ia o I ma ua fo I ma le au na vai aftai I le tele fo yo manatu sa au maia I lungo penga ta fa ilangi nisi fo I wala tu fa tasi mai o le matu te talo le nei afi wala vane ia matu le tua wala vane ia I te matu ai mau ai pe se vi ingo la fio I nei mea uma le tuai na tau te talo o alava fu fuanga lo wa tunu matangata sa mo uma nei vai aso ia manuia lava o la tu faiva uma ala ma tu talo le tua tasi mai pe le nganga o la fio e manuia ai matou e mai se o matou ainga tau mfainga vai nei o lau whanau se mani leo lau whanau nei afiafi le tua ia ui mangalo I mātou le toto Yesu Keriso whamalingina I lungo le sātau lea wa mātou wanga vai le ola whaavavau lava
Amen.